Esi ya fans wo bro. Went here be ayo. Went here be Maa Akos eba yenti na futu pa. Adwada edikosi efiada. Dumienu aba won sema aduanan edikosi nomiensa. 12:40 to 3 o'clock p.m. Wo how ene wa mane no ene sei. Wo yire tete o. Ukunu tete o. Be me bia so boso be ware o. Nanso eduru ho no. Wo ye 419 na. Sei ene o how ne sitie. Bone bedai na fa bedai akoma mu nsam dwumadie. Ne ye bagua o. Amwanya wo how no anok mesibe. O how bia wo bia no. Bra Akoma 87.9 FM. Ye waskwa ye ne kuma se mo ena edi enhwe ne mo. Ye betie o. Akoma mu nsam eye hintasem. Akoma mu nsam nyame nko a eneni. Ashafoni ati for papa bi eye mo de hye mo hema mo sonfo ba akopɛ akosia dem nunkum ubetimi afreme Maa Akos the queen of the airways me and as me na bedwa fort nasia na ba bia wu amaye na ba bia tidy dwumadie no ye Akoma mu nsɛm ɛwɔ Akoma 87.9 FM adwada edikosi efiada dumienu aba won sema aduanan edikosi nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. Wo how ene wa mane no ene sei wo yire tete o ukunu tete o be me bia so boso be ware o nanso eduru ho no wo ye 419 na sei ene o how ne sitie bone bedai na fa bedai Akoma mu nsam dwumadie ne ye bagua o amwanya wo how no anok mesibe o how bia wo bia no bra Akoma 87.9 FM ye waskwa ye ne kuma se mo ena edi enhwe ne mo ye betie o Akoma mu nsam eye hintasem Akoma mu nsam nyame nko a eneni. Maa 87.9 FM. Nze ye eja Paul ne sister na eko show ye odi nkomo. Ze yesi ye bema sese di hia okote kan di ti awa akote kan. Eja Paul ni. So ye na ye kan chere na onye nti o sempa. Nike tutu frana umwande nene ndam. Ese enyene wo miska ho nka. Na ketwa ne fo be me anusi. Ohu nhwemu ene ade a ehia me. Se ya ebenye be bi eti ato ya mfa ho se ebe fera de ka se me ni bi kwa nye ishi nti no ma ba so to ma da fio. Enya ade a obechi amame. Ise aka bo so me na advance. Aso. Se ya menye be bi dia afra na. Enene na se se ya ombe ko school na me mba ya be se e kuma de to so the same will be say ejuma weekend guy ko be last week by ko be ko ye ja o kan no is that na me bre se Yeah, is for any man. say ya be hwe mo fra na ma me na me so mo me ho ayen na me a me so mo be to me na me be On your friend now. Now, Hannah. That's what he said. I'm a manager. I can tell you so for months. For which send you a so you don't cast in one year. I know how. You please have a TV more. Right. Example, answer. Is it chairman Master Class and now Osuma? You see, guys, maybe I'm going. Then it is last month, I'll be saying discount. We have a 3 months. And then apparently, actually, school. When you school fees go over to Aka 120, 1.2. They are doing it as a standing because we have to be my planning time. Oh, catch them say, Amarano, also to be chairman. Amarano, to be chairman. We are all the kind of fun. It's a sister, but I can be on now, my ultimate tonight. I saw one as a member, one as a member. I also power chain to the common sister. I also stand so that you say, mean to your school piece of the harbor. 18 months, I can't be do sister.
beto ni na ma beto school fees no no be so ko fa nsu ma no nsu me ba ela me fa ma de ma me enu so me ma no ana so tini a me nchen ni a me be ma de eti ketwa no ka ne e school na me mfa ne nko then e chese me rent time so yi because to yai me na to yai like that na muti o ka chen so last time they give so mfa ma enu ka na me sa na wa se me ma ata me ma se ba no so fa ki me ma then na me do be ba da me do ko pa so a o yara na me ama sa na me de de ma di de ne se me be ma na no mo de wo ya me wa la go ma de na ba to so de no ma de se fa di de ne se me be mo o sa fa se mba the school ni kwa na e problem de ma o de tia ni ta e be de me atu ni se na wa yi ma na bi ata but enye se mu ya ni ka go se ni me ntoma se ni ma ko be do bi ma te mu ni ka se ni ni nyansa na de ro nya ma chuo de be de na me nte ba mu se se ni ya na me se ni ya mo you are na se me forget na mo se at long last ya ba be tana ya ka se ma de ma ko be nti de na te se me hwa para what's the DNA? So, on shampoo, I'm on baby, my own announcement. Means that I'm some more gas and maybe kind of say, I said, maybe, and one as you can say, I was a DNA chest on self on show, do us on show, a DNA chest on show. Penny in the call and a car, not 2 years, and chop money for that. The chop money for that, and then the fees said, this a year again. And then the fees, the show catch them, and I will send it to million for chop money, but that is a chop money for. What did they call 2 years? No, I was already. Why I read, the money I read, or did you? And Sana, my man, which is to say, we have one in the bank, no, na maso egu amuti ade shimaima yamamu nyina aha yesan emamo akwaba edeba akoma mu nsam dwumadie so dwumadie yi yade bra free dadwoada edikosi efiada dumienu abapa nsema aduanan dikosi no miensa so ene yade ebramo Maa Akos mene mabedwafo yenyina yajedwa enawia ya yabode mu na yede akoma mu nsem ebramo ensemu a ehinta ena yedan na die na yede ekyerɛw ewo dwumadie yi eso asem bi oho a otia obeka se na we kura de ai ni nyina eye nsemu a ehinta ne bie no na wotia ubehunu se awose na egu wo ho enu ti ka me ho e ba bia wo bia radio no Akoma 87.9 FM na fe yekọ ye Facebook page no so a eno eye Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM wo like ye page no a na wa comment na fe wa share ede amaye bomode na share na program yi enra chichichiri na fe ye YouTube page no so Akoma 879 FM na eno so edemu ho na TV ne de na just Kings TV or Fedjumedie yi live or say Chrome TV or no so Fedjumedie yi live na fe Onua TV Djumedie yi etwagu ehon so live ubetumi ahwebi ho na bo wo fie wasafo wabie ade atum speakers no ene edemu die mu eden pa DC Inkawie Zongo Assemblyman Information Center dem Gaso filling station ewo Nkranza Gaso ono so ebie de atum Arimbot at 32 ewo kwatwi ene brofedu wabie atumu Adepa Information Center kwatwi afetia wabie atum sanso ena Big J taxi driver pechi number 2 ni taxi no ehwa ena da Akoma 87.9 FM Big Love Radio ewo Spain eno so wabie ade atum Reverend Makoni wo uko trade no aha wone champion filling station in the hwe mu bonsuo mu wa Reverend Makoni ono so etonto asore dem niema ene wono so ede ni speakers no wabi atomo Labion Hotel pechi number 2 wabi atomo ma adwoa ntafo maame mpatase wabi atomo Tag Junction ene anwoma so taxi drivers masha ene agawuli womo ebie atomo ba bia ni krodua no so de yese womo emfa Akoma
Akoma 87.9 FM eni agrokura Pakoso taxi drivers take junction ya bia tumu na Atomic Digital Satellite the junction for junction wa will be atumu sofu kofi taxi driver take junction and also ebie ede atumu na just say ye demusa International Central Bible Church ICBC asafo many nyina etie ya wonum so eguso wo mo share enu nti wo hwa na won so wa share bi Joseph Fashion and abrebia no wo pam atade na wo de hyeme nti se engagement wedding baby a wo ko bia ayie de wo ye bia pese jo empam atade enfan show no Josie wo be pam ede as show papa was you are what you were enu nti hye de ebema ye hunu nipa ko a wo na Joseph Fashion or bomb so when he meet me there sports no in addition move for Josephine I was 0243 433 465 0243 433 465 Friday State Junction a fearful for patch number 2 one nyina speakers no and a webby at the atumono channel so Emma 87.9 Oliver Syria mix Oliver Syria mix Mr. Pebinedia no Periani anwumre Foko 2000 bookshop and stationery enwoma papa ni nyina no ye benya firi ho me mensia de aben give us certificate back eneke enompemu yade ene ye wototo no mpesa yade aka nyina da emuzu e back eneke nsunie ene ye wo bema no enye adwuma emu ayemre Dr. Emuzu ebebo all time herbal center was what the bre ato yade no so malaria no time herbal Mr. no ebi KNG Heba and also benunu bi na beast immune system no enu achi hwe ene 21st health clinic 21st and also obomodia na brand omodia yade awodo ya wonom sasiatica ni yatutu nyina se deku na yade amount na memamo feedback kakra yenua ba Ophelia yenua ba ya wo ba ye na wane nana ya 87.9 nana ya enyinsan ya wo kwakwa wo ya wonya stroke no nyame adom enrachi ena yenua ba Ophelia astati physio ewo give us scientific herbal clinic na okọ no oduru fi ofreme no oka che no se no kwasem ebra ofri ho ko fie no otumi ehunu se ne body no ankasa ensakraye abem enu nti yenua ba Ophelia oguso a ya chese ye massage no na physio no oye ewo give us scientific herbal clinic sika kakra adofo bi ede ye mo ano eno a ene eguso a ye de ehwe no na ne ho atumi ato no na ho ade na hia na owi a na ne aka nyina ne yahwe na fe ye de ho dwuma ede ama no enu nti won so wo haw na ene ahye so ache hunhumu ya bo obaye sade haw no esitie bia fa bedan akoma mu nsem abegafo we be from producers was 0246 824549 0246 824549 0553 672173 0553 672173 and I say 0246 903987 0246903987 enra yenua bema Uncle Paul and afi abna se wanso me unu se o share behind the scene no yesiesie amasese yade dieda ato dieda bema ne behwe ne management wode ne baketo no eko school na afi sika akemu ano wonfa ma abna enra yegeye ya yade ema abna se onfa emma ne ma no enu nti yede ho dwuma na yemra wiai asemu a eda proso no no kwasem se areho Akoma FM 87.9 na wunti mema bi ase be ma warefo wo yire ewo ma na die ni yanko na yene yenua baabi antwetwe nkomo edin kan no yene ye maame ebedi nkomo kakra na yede beto yewra babi so yewra ba no na ne asam no egira ne so kase pa na wo hwe ababa wa no a owura be ho asam no ebebo opusa yene ye maame eni nkomo afiabo midofo maame ya mawo aha ya nyado
mami ya no akasa gu won se de mesi anya me de no ya no akasa hwe mama me why boko de me pa cho boko mama woba ni abena mankwa pa cho me ba no oba no pa cho me anam wo no wa na wo no mama edi asam na ato woba no ya awia mu de adura koma mu nsam dwuma de me dofo awira ho sam ato me ya amanti me de abedam no adaworo ma me bai mi anam wo no wo ya tawia na nidin so ni abena mankwa nti dudu afra no abena tawia na waya yarefo sabia nyaado woyemu na so asi na ni so nhuna de papa ti wanne papa ti tachi pechi patase ana wanne wo ho men ka bibi nhemu de mehu an se me bai yarefo yi wanyem na ne made na bra me se wanyem so yenim ni pakura wanye ne nyem aya asefem me so me ni ahoden me yare na yare me titi me mawire mu aboso me nkura kwantu enya ize ma hwa me bai sa yare fuoi amena wo afi pare numnie me nti kuta me nti ja me de ya ne se ne mare ba me nchen ye ba ya si ye twa ye nua ne foto ni ade akokire ye na be mai ne wo ho ye de kwa ya de ya ne se be ma bi ye so de akwasi be ma bi minne na wodi akwasi afede ohunu akwara yi picture yi a wo se me ba no wo ya da na ba no se wa na ni no gura katima kapei woni no gura de akatima kapei abo anu wo akwara yi wanyim wa hwe no wo ya so de na no na aka se ne ba no na sa ne ya je ba enti ze sei men so sa de mesi abre meni abre pa men so me de yade oba abre wa etora bi kura me kwa be de enam sa ntim de ani bi de mi fia manya no kan sa me kwa bank kopa bosia me de ani bi de ani ahontie kopa bosia manager ne se mi fie ne do so nti o ma me 1000 sa me fa nante so kakra ampa me ji sa sikai me de hwa me beye woni ne ban so yare nya sanketwa sika na hye ya se bankfo no kura ye nyamia ya dum betum afia da be kura ye beba me so sa wa hono na ya wira hosam ene sa nduna da me na ne ba ya obebo mama ne mani abram sim de bedam na se ya fa yarefo ya ne sa ya wonu so wa yire no wa mani bie no wa hwa wo didi me ye bidie se akwere wanya mfie num suku kura mintimi fa no nko eyo nana no me nana no ni ahoden mintimi fa no nko suku ho wo bekọ a wo be fa ka no akọ ni kantin ni biribia me ni adwuma bia ye enam dia beda won se mo adawuru ma sa be ma no mihia ne pa na se sa ne yewo a wa beka ama mansan nyina ate ntina me dia beda mu adawuru ma na mo so muhu nipa mobo muhu ayarefo mobo na me dia ba ha nyame nhyirawo ma bo nyame nhyirawo papa na wo bai o papa wen me pa cho papa so yare wo mpatase ho o papa so mpatase ho na kwaku ameya wo yare kwaku ameya na je se wo ba bra mankwa yi no ne o papa kwaku ameya ena tie wo trade mpatase ho pa ena akwasi ko hunu no na meba sade ye akwasi na yenua ba no a ye ka ne ho asem no oni wonu ate ha se ya wa ye se ya wati emfimfini hoi suanwo won kasa wo hunu enu ani nani no guso se ya wo hwa ne sa no obi wo kasa obi ani afra bi ani no akata da bi ani no a wo hunu se guso ya wodi aboni duku kama ani no eguso kwa tuntum no ani edi huna de nanso no eno asai ti won fa hunu hwenti be ma no a na wone ne beda no kura no na wo hunu be makoro na yenua ba abena mankwa ya ne maame ani abre no obubom yi ne ba ya ne no ani enkomo kakra obapa let's say ba choyo madam let's say na me adome maame ya wodan ba cho mama bankonya no
de e mane hwehwehwe wonana ayi akwasi wonma akwasi ba cha me nua pani wo nua pani ni akwasi na akwasi ben so ene ne wo maame ekoda ye no wona wonim de koso wo ho nyina se ye gya fidie ni mu ama kire de koso 87.9 abrantie ni nya kwan na wotumi ene wo maame ebebe da ye no one ne fefro kwan ya mo fa so a wo ye mu hunu se e ya abrantie no ba kire ye ba cha bra kwasi me ne yele na na ye adwuma no ya wa echi nti dra homachi bia na maame na ma bra na ba be frame nti se o be frame na me kwa na wa fa echi ne maame abeda na ma ya na mi hu de ya obeya ne dem ho eti da ko me kwa na o hye dem ho no me kwa na mbisa anse o ye den e o dem ho na o se wo nya hwe na oba na mini ho no enti na na o hye dem we to aso mplensa na am de tu mi nua pani na nim se sei na mahu enti o mi mu sabla no de enti a aya oba dem ho ye busa na o sinya bibia na oba be na akoso a na ye se na am de tu mi na nanim na am na sini pa de bia na o meye ne hwe ti mi hu se ma amenyem no na am ka kire mi nua be ma ne se me ma amenyem enti o mi empe be ma kora o ne nim ye de to bra nanim no asinya wono na am se ne nim guasie we de emfa maame emre me nana e wo mamponti no o wuwi a ne ahwebe makora one ne wo ti maame wo e wuwi ye no ne ya ne ehu be makora still na ndi akra ni ye ni etwa picture say de kwakira me nana be ma na ebi obehu be makora one ne wo ya de ko ya ehwehwem na na ese bla na aya oba be frem ahomache no ona ne maame enyemoye eso ona ne maame nyem ya de tu nanim waje atum se o ye ba ya shema 5 years nie bla ne 10% school anim afedo so oba ba beje akora no enam de ko tu me na nanim enam na na so mfa akora ne ma no ya wakache mni abema ne se eden ya akra ne de oye ni moje nto ba beje sa na akwese no kasa akra no na akwese pe na mudi nim no krom ho ni din no bibia nka ho bia ba cha akwese ne pe ena mdi nim no minnim ni din fufuro bia kan no ana omde afre na mamahu me de tu ne yire nim no ena ne yire ne so ne be kasa na kwan ode maame afaso na nyentu o mra busuafo nanim no no mmekata me hwe ya na yire ne nso anka ho hwi biem ebesi ne na enu am friend maame yale na enu am kom na ho me friend bra no ene ne ka ne nkasa yemu ne se me ma busumi we nso Akoma FM 87.9 no apeska akrama no obi am akora ne maame ne yale no ya ntwa ma busumi we nso ansa na busumi we so na se maami wa film a na me ka ne se ntina am de abedam na yenhwe akwasi a mo kana se me pache wo abusua no o papa wo ene wo nua no no so ye frɛ no akwasi sa no na mo ni sa wo wura yi ewo ayonkofa bi a wotumi ba be bowura mo dem ho wa bra wo maame nko awo ho me ba cho apa no no so opemi yey meni ne yele ni adwuma na no de tata am so opemba na am se mempe no twechoko kakra poso kakra akwasi no aye kasa ya wone wo maame wo okofa no no onyi se yo ne na wo no wono asa bese wo pe me ba cho an enti ose wo penti na ne ma no ebe fie ho no ana me ba cho mi hu ni sa Akoma na FM ose na usia dwuma wa 87.9 akwase ne yire ho akwase ne yire ye dwuma ben na wo ye aduane tonti na me ne ye se de be ya mesua awa eche no na ebi aminini jaya metimi anu abi aton ma mi tu kwatena na yele no de wi anu otata me watata wo senchechire mu me yele no sori jami ahoma ni yele ni sori tu nti bofa na me nso me sori nti ne yele ne sori a na obeso oya no ne meda me mpene ma na nso ma mi tu fili efie honom ene ma me mo kwatena nti se no oba fie honom no se miminim se minti no oba ho ya me kan
onya ho ba na se oba me maame na ofa so ne da enti asem no say na oba fie ono na eye wo se oba ba hwehwe wo me pa cho an enu nti se oba na se bia wuwu ni ho a no ne maame ada mu akwa akowura wo maame dem ho no ne wo maame yakoda me pa cho na me pa cho wo maame no wono ko na ewo ne dan ya wodam obi a sebe nani efra na wosan ye mum wono ko na da me pa cho me ne no na menua pani ne yeda na breben na oba ho a wone ne beda no pa wi anwumra na anadwo ebi wo ho anwumre ebi wo nso ahomache na amasole ko no one na beda enti mpredodo san na wuhunu akwasi ewo efie ho anase wawura edan ya ho maame dem yi anytime bia na mi hunu ba m koto ne dem wankasa mplensa ama mbusa ansa wo yedai wanye mu aye bia mama m de tumi nua pani nanim so one ne nkasa na ebia bibi nti na obada ono nso ne kasa wanye asem bia anka ankyere ene se maame de nyem ye de tu nanim osenya wono afa maame wuwie ohun se akora ne sende o se ye ne ba tobo o maame wuwie ye no esedai na mo hunu se Akoma afra yi de wo se akwasi na oba efie ha se nti ye mfa nkoma no ba cho de akora ne gina ho de be ma ne gina ho nsisan ye bia anim ohun na no ohun se ni bani o se ni pa wo hunu akora ya ba cho na wo hunu akwasi no akwasi na ma enam so mam na naka se ye metwa akora ne mechile no no me na oyale stroke chini nti no ntimi mama mpon ho emehwe ni nti okasi entwa akora no emfa ne mre no ne picture mra no ohun se ya ampa se akora ne se bla na ampa ya de koye no ya san de kwa chile bla no waje atum se ye ne ba ose ne pa mode akora no picture no ekokko chire akwasi no me ba cho when deny me ba cho de waje atum ene na mu misane se mo misane se mo na de picture no kwa chire no me pese me hu se eye mpanimfo ni na de koye Akoma FM na mu ni abusua pani bia wo bedi monim ni akwasi na busua atena se akwasi na busua ni bia ni kwa ya one ne yele ne pe ena omu okurom ho na chese on free patasie kurom ho wo mo be ye adwuma keke one na yele ne betena ho enti kire me sade obra ne kwae no ukobi na obra ne ko se omo kwae no wo mo ko frɛ ne de ntena ase sei na omo ne kan ye ya wotumi agitu mu kire ye ho ni so kwae no one ne yele ne wo ho ena ofrɛ no ebegina abonten to one ne kasa se bibi akoso a onti asenti o se bebusa ni biem won chile ni mu nti obusa na eze ne kasa yemu ni se opa ne chew onu enti o sre no mfa nche na kra ne ye ne ba obi sa akwese obra ne bi sa akwese no me ba chwan en o se onfa nche ne bra no a woni akwese no ekokasa ye no ba chew 87.9 ye ntumi friend ne bra no ne phone no na wa ha no ne phone no na wa ha no enti o se okoto akwese ne ne yire ne nyina me ba chwan na ne yire no sign wo si fa asem no ase onu na nya no one because be man otaya sa otaya de one ne ti no onu obi bu from so ekọ trade ko wo ye ti na ma ase ne yele no won fa be man hu biem ama na so a be man kura ase so oba ne ma de kwa ma oba ne ja awale ye na ye hwe o maame ebra mo hunu se ne ho adane wonyem no mu wo kwan sign bia mo fa so ene ne bia ekasa ye a wotumi achese bia abrantie se na sa abrantie se me ba cho me busa no ba ma me dura na dura wo hunu ade light wo ho dia obehu ba bra ni nim se nti oba da ho anu wadum light no se de be ya ma mi hu no utie Akoma FM 87.9 pasu mesi ana obentin nti wo maame de chese nipa na wone ne beda ye na akora no wantumi ehu no enu ase wo hunu se be ma bia gro me ho ei chese ewiase ba kura ni na yenhwe mo betumi de ayina to ye maame so amame yenhwe se de ye maame tie wonye young girl o yenkasa baba wabia wa sa wo hwe ne bayi a wo kasa yi a na wo hwe ne mampanifo a ne bapani kura nya mfie sei ba jo 25 years ne bapani nya efie
aduonum ɛna maame akasa nso mfie yɛ sɛ 45 years 45 years na oye mum sebe na edre na dwo a onhu na de enti na be ma kwabrane ya wo yire wo ma na otumi afantenten wa na mo anadwo no eya mo we me ba tumi afantenten wa tumi afowura ma mi dem ni na koda to aso eya mo kohene na mu gya mo ma mi anadwo sa Papa cho se me ni yele ni ya adwuma ni ntino na ayi wa che mo ye no anadwo se yes tu ni chito me ma ye fie ni bo ho enti e bia 10 11 ansa na makoda because me ko fie a me nkoye hwe enti metena hwa ye de me ye wi na ma hwe TV kaka na me ko enti me ko na se wa ye de obeye wi no aba yehwe ne prince no a wokokwachi akwesi wo maame dem ho no wokoye ne se na no otie duru ba bia wo bekọ na bia wawro no wa na wo pentema hye ne ka bia na ne bossa shots na kono na wojina onu ma ne hu mfifire mebusa na oso onye hwe wojina wa ne hene ne hu mfifire e wo dem ho nim se wo hu mi ana e mfifire ne ti no sese yo eti medru ana ne hu mebusa na onya asem papa bia anka na Akoma FM 87.9 okay ne chechre me se de ositie na ye wo foni ne yade batoto ne ba no wo so wa ankasa na aka soja ni so enye soja ni eti me nkoya ma ne mume eti me hu saa ne mapie ma ko hwem nua be ma na me hu no nti ade a chena me ka kire no okọ hwa oso wa me ye hwe no obehwehwem me nso a be hwe me nso me ni dem ho no na ona a hye ho no mo ogede me ma me ubusa na bra no kura ogina nanim a wo hu no because ade asa ohun de we ositi na ebra mode picture no ekokọ kire no se ye maame ewo akora yi no ye hunu se wo photocopy pepe enti akora yi de ye hunu sasabe o da ye maame so ne ne da de na so se de esiti no wa wo ba no awagitu mu no mo ne nan trase anya hyehyɛ ye bia na se man kan jense ye de wo be ko police station me ba cho mnua be man na ye bibia ntino me wa meka okokan ba e osi wade atum se ye wono a ba wa nkasa bi o discover yi mana na sese o ni ska bi ama wade atum se ye wono a ba o nhwe no enti free sa o maame ewu ye bepem sabre kwese na wagitu mu se wono ne fantenten no ne wo maame asabe wo ye ya afo yi kwada wo ye no o man kapre 10 pesos kulani o man sempoa na eno a woni ne di nkomo no se de me ne kasa ye no o se o ba bi ye adwuma enti ji se memenda we na awotwe okoma mpon ho no me pacho monfra kwesi ayi akua mo monfra kwesi maye na ye ne no entwetwe enkomo mama wo se ebra akora yi ba wo ho wone okofa edro bi nomoya o ma ne maame bi so enomoye esasem na sisen no akwara no so bola so no okofa no onye obi na edema no wono ankasa no wo ya akora to atwene na akwara no efaaye no so wo ka se koko na odiye no ode ma wo maame no so ntinye obi na de ma wo aminim na eyedie na omudi ye no wo se die na ye wo mo enu na me pese yare ya ka won mu na mde won ko hospital ni ye se ye poison ana ye twen ye enti akwara na kofa ye akwasi bayi oni bayi ne ba no nie akwara no akwasi fantento no na maame no ko da ye no die free mobile na kra ni nie enti we na wuhuru no a na wahunu se ne papa no na wo ahwe yi anwonwasam o yetumi obi awo sabi obi na ne efra na na so asie no ntumi so nkasa na obi akohye ne nyinsa ne na koda anadwo na wawo ne yetumi ehunu se akra we die se ye hwebro no we nyina na mepache wo ayi empatasie kuro kakrakai empatasie kuro kakrakai munyi nisa mo pekwese ne na nyasam keke ba cho de bi na empatasie kuro kakrakai kwese ko na mu hunu se akra yi se no ba cha akra no wa nya ne hu ba bi ne ma no no mtene kra anse ne se dia minua yi se no o se ne pa na yenhwe wo mami
we nkuane asɛm ato ne se bia wobi ne no anyem mo ehunu woni pakro ana obi ne na wo mo ehunu ni pakro minim nua pani ni nyina saa saa sen omene minim nua pani ne papa saa na ode ye maame one ne beda saa ma enye mani fie ikura na minim me papa mani fie ya na obi jam papa na ekono na nka minim papa da enti wo papa no so saa na si ye ono so ene wo maame no ebedai saa nua akura na etie ono maame nua na etie saa maame nua na ewale ene o se o bedu ana na maame nko ada na wafa ho ne na ada oh wo papa no me ba chon woni yankwa ahoma ne say hello kwasi hello mbadawani kwasi me mo ha yeah na pomu te san nyame adom na so ya nyame adom me ho ye papa me pa chewo wo ba maadwa na ho te san e ba ba maadwa wo ne abena amankwa ba no abena amankwa tawia wo ne tawia ba no Akoma FM 87.9 woni tawia ayi aye maami ya nani sabe nani efra ya we wasa ye mumu e won patase no tamba jawani me pacho mi din de maami akosua na mini mo kasi woni me kasa efri Akoma FM TV3 me pacho wo de mi bisa wo no me se woni tawia ba no emum na woni ne we na kora ne ho te se tawia ba mi ni se mum ka na wo o hu na kire no black jina so oh ti se na mi ado me adwa Brakwasi Akoma FM 87.9 me adwa na no adwa woni madwa ya woni ne kasa no pai wa maame wansam na make na me madam we me he sana sem na o kano you know me tell me so ne what's what ya so ne wan e wa amaye okay what's ya so ne wan na nyem ani ayi black ye so ni keta e won patase ho na nyem ana ayi keta na nyem no me no ma se ya bi wa ayi adana ba se ne ma me ba no se bi ne ma me na nyem ana mi na bi na no se me ana o ka ta kwara no akono mo ju ni aja bi ni am se ni ma kwara no ni ma kwara do se de ne me ba ku mo ba ka ko se de o ju na mi ni no ana ga do ma ba o ni ayi ni awo won ya ayi akwasi me pacho wo ebra ye maami owo ye no wo mu afa akra ni photo amekere wo anka cho sa akra ni se wo ama wa anye pene se wo ni maami nada ori photo be le che mi ori akra photo le che maami ba kwasi amfa akra ya ne bai picture ma amekere wo anka cho sa wo ni nada on fa me che me akwasi le che ono de be kwa nsi e na so de on fa me ko na me de me me dey see at keta na nyem oni keta na nyem keta no so ye adwa no ma mi kunu ebi na omode na ba de seven no na me no ni se wan se dia madam pacho akwesi me pacho ye ma mi tawie ya ye ka no wasem de so woni mo no me bisa se woni mo no me pacho woni no enada Akoma FM 87.9 woni na dada me pacho na wo mpena no na ne da ya na se kwan ba so na afa so a woni ne kwada ye alright e kwan ba so na afa so a woni maami da ye na se be ma no ba da de ye pa kwan ba so na afa se ne kwada ye pacho wo de me pese me hu ne se wo fa the right way na maami no oye wo mpena ana se ni situation no and I will take advantage of her onu nkwa hye dem kwa ko fa na na koda ele ta ti madam ti ma me ne ba me ho
me maame na ba no see but achie no e no bi ka tell say onyem oni peta no nyem edini he ni na me twi mo na de fi no bra kwa twi mo fi no bra kwa si o se maame na ba oba hotambe aba hotambe na o tambe na o no I mean peta no mana obi ta me no we peta no mana obi ta me ya maame hu ade a Acho mo sa friend mami biem akwasi ba kire ye so o se maame pe ene o te ase ene one ne kokoda ya wo be ka kire se won ne na da pen na kwan be so na be ma ne oba fa so da mo sa fra akwasi mami biem why mo friend mami biem no won kire ye so o se ne pe ene one ne da ye empatase se he fa no o te se eba cho afili kuromo nim ba bia o te sese enti on tem patase komo obiem ile giant nim ba bia o sese ya akwese pacho bomodia na fafo no na sabra yi de waka che se one maame na da ai ne ekwan wo ba ne be ma fa so da wo ba kire ye wo se ne pe hello kwesi hello 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 kwasi Akoma FM 87. Aha se dia sort benka me te won ka fa na mi bisa se wo se woni na da pen eje mi bisa wo se maami pe ena wati ase so no betwempra na ba ti be ma ti ba ta dere na da mada me pa che wo ye nim se ye maami wo ye mum wo ekwan be so na afa so wo se ne pe ma no o ne ya wo ne ko dai ma si wo ye bisa se ne mu endi mu wala bisa se be mena ya pato ye ni abo maran ba je di se ba fo na ne ko dai na me se tire mo menka se wa chechire ne mira me se wa chechire no mara ande pato ne mi tiri sa ani won't be chemu dia ne na kwese I put it to you and say you repeat maame no wo fa na asa mara me pato me team program me pato me mbese na kasa ani na chire mi mu we ayaba ko chire mi mu mara me tiri tiri kwesi utumi che mu dia ene dabi enti maami wo de ne kwa wo dem ena ne kwa da ye anase wono ne dem na wo kwa ye busa ne bana so na de ba o se o de ba busa se ne dem wo maami ne dem wo fa na me ko ne dem ena me bisa se wo akwese se yenim sa wo wayere wo ma wo ne wo yire no ma na net empatase ye tre dem patase ho enti mi nkoba se wase oba we pa wo de ne kwa akoda wo ne wo yire edem ho enti mi bisa se mi na me sa ha dan ho madam mi na me sa ha dan ho na ye wa mo ye na me ko e nwa asami si okromo abadase ho bia nu se yo me se oni keta na enyem okromo fo nya ni se oni keta na enyem so ka no me ne sa de na I check you ka na me se oni keta na ye dai enyem wata se ana wo ka se oni keta na enyem educator no so ne you know advance sister awo e ofio wata se keta na advance sister wo ofio e mo be so mo de sa de ne dai it is served by force. Daddy Obama, one with the DNA show by force. Adie me ko osi wako ho. Adie wosi wako ho. Na wonso wo pe obi ayi dia gu sekete se ho ahwan so. Madam. Ye. Madam me na kwara me ti ya chekwa me storm dia me storm pa me ni ya. Wo na ayi fa na wo se say. Me se mi wo ayi Daddy fa ayi we aso say ayi asumuna o say fa me ye nua ho adwuma wo ye enua ho adwuma e wo ho utie ya ka say kwesi mami mi sa okay wo dia wo se wo ni mami kwada ye na kire ne pa chaw wo ni ne da ye na nya bosumi ana say fie say and me ni eti wo ni ne da ye so wo ni ne da ye so okay ache woni ne da ye no enya boso me science a wo te seketa ene ma me nyem ana we woni pacho anse we am bi ta na me no asem fa de so no mo de o mo to me so e be se de na ye fa to so e ka question na bi ta me no me wu mi tiri nya no de obade oni be ma da ultimate kan se that na ne be ma da me pacho wo ba ye no wa nye antumu se ane
akra no ye wo dia na abehwe no wa nyantum me ma nyantum na me pacho enne pacho ti you free you hoba a crew ever tried them and crew sa na frame me ti o no krom no from me ti o and I say I on ma me ho na ko ne ba na say e dey wa say ni e ka akra na no mo du FM 87.9 ani ani ma me ni ade na I me sha akra na me say me akra no me nim no e na akra no nya me ni sama yo ka so ti sare ni aha obi ana me kasa ka chem sa akra no nim no na me ni akra no me no kasa akra no nim no na me ni akra no obi a uni akra na ye do ka chem se me menda we na ocho ba be ha akra uni ntum so oba nka ba be he una kasa mo muri akwati no ade me nam se akra no se me akra no se me ti ba no enti akra ya de ne picture ba unhu da le picture be na de akra ne picture da le picture na me ai ti picture ko e ma oni adan se na mo ye no na sa ne mana ya wo de atena ho tena ho why munya sa ne mana mo ye munya sa ne mana ya munya sa ne mana mo ye no o be se mu guma ni mo akwasi ba se egu na ma akwasi tie tewia wa ma me ne me na me bi so asem no enura nwumira no woni adwane kasa e ma wo ma me gi phone wo ma oni akwara na kasa akura kasa e bisa ne se ne ho tie madam we ti ma me tie mi tie ayi adwano na frame se akwara no se akwara no modwo mi ni akwara no woni akwara no kura kasa enura woni wo ba adwane na kasa woni kasa mi ni akwara ni na tawo huni nanim wa hwe ni ntu huni nanim wo ka sa me kwa woni me kasa aye me mabre wa woni me kasa aye ka se wo be ba ha adam ba choti eni se oba de so ne be ma nyima de ma huni se oba no enya oba no ko atana ya de take akran se akran no ba wa ya yarefo ni nti na wo yesa entini enana ma nkrofo bo ni pedua no what kwan ya wa faso wo fa dua bo kwan so se me bo dua me say kwan ya wa faso no wo kira hu dua bo kwan what kameti mi na mi nyamsum adimiti nyamsum abubuma na nka me yawiase ni a nka kwan ya wa faso nka me bo dua mi akura no a woni me kasae woni ma ko radio so say e ade am pekra na me za life no wompa wo benya ekwan ya wo faso no wonu wagu hu animu ase nka ya mfa wo metena ha what so wo fa kwampa so a wo ya yarefo ni ntina ayesa ya so ka nka wonya yare ni a nka wontimi nya saade no what ti ba me ni ba Akoma FM 87.9 me ka 7 it's am say me ba ba sha kwara no susu ni ba ene na me ba me ba say o ma nya mienu we ka ho na susu ni ba na me ba me ba mienu mu nsa o ba mienu a we ni ti ya na ma say dey be kwa mo faso ne me wani na wuo aha na ba ya no wani ewu pa wani ewu poto enu ntina we ya sa ya ni wo na ade kasa sa no na sa wo hu mani na msimi hu wani mu a na mdindo dom na ba keka wo me fa o de akwa radio so akwasi ade a wa ye no timi se ya chiwa eyeye me na me utimi se ma ya chiwa eyeye kire se woni oba sabe want to mean kasa na nie friend what take advantage of her and woni nada and na me bisa say okay want take advantage of her what say ne pe and what ya say na ne ko da die wuru say wo pere no ke me na da na say ya mo bre mo pa mo fa ke ta no na mo me ja o na emi enu no
Munya blood test. Near there, Aparo, and banana. And na Bomodia na baby, I will be a brand near Bressa Sadia and no quadia. Madame Patoni, I want to power family, you must so. And you make us a bra. So we say Akorano walk ho. Say we walk ho. It's a crying yawoba. Say ye kate and walk on a bucket or mamma bucketed. We wouldn't have a boy. It is a woman. I must have diverted on tea, Madame T. I must have diverted at them. I never did any with Yakolano. But I must have diverted at them. I must have diverted at them. I don't know. Keta no wani ni nua wona de ni nua no mfa ye ho ye maami ya wosi e tawie ya wosi ya wawo yi akora no yase wasawo ya de picture ba kire wo no waji atum sa wo ne nada because anapai wo ne adwo atwetwe nkomo ikra se na misi ho oni ni di nkomo te sade waji akora ya atum sa wo ba enti de wo sa wo se kekai esa ye mi ade foforo family me pacho I'm the akora bra be kire me da crying, and I knew you're cano. I'm the catcher, say, any pastor on him. That is one you yet not one or to be Cassan, what to be at on him. What to be Cassan, what your son and I didn't send a food by in a few like I say. I did actually say, I didn't want you a few like a piano. A man for now must say, you pass him a seat. I see one on him. Walk over and Sakwa afa so ne beda ye hu a oso ya ne la odi wachi ko bi ade san ohun ade de odi wachi no ko ade san ohun ade ko si na sunsu asen se ade o ba na ya ade se ade na hu se me na hu ade na ne wa so no aka se one nada ne nada ya imunya sa sa anyone na catch me ba anyone na catch say asa won na da pen Kwesi madam anyone na catch say asa won na da pen won kan madam say munya sa sa no kana me yenya ka sa da we say esa yi wani wu na esa yi wani wu ya ofari ana Akoma FM. Ayo wani wu ya ofari dabi ekwanya omode aplan faso edina ma me ne ibi omode na na me ntia se me ba ye mi onu pe na ka we mi tiri hwe no na me pa chawo Kwesi me pa chawo adwoa wo metu wo ne ma me ne dem ho dem fifrete wo adwoa ono ba tumo ne ma so ba tumo ne ma me dem ho da ma to dem ho da adwoa won kan presa na wasi ma to dem ho da o ba tumo na me da ma me so me ba na na so me ba da na na so adwoa me ma me cancer what me ma me cancer me jai me se me ma me cancer me jai me cancer me cancer me jai me cancer ma cho na wo kwesi wo na ne so no na wo koye da wo dem ho wo bi da ho madam adwoa na ye me mpra adwoa no ona ye me mpra adwoa be na ye mpra adwoa no kasa no adwoa ni na sa ye wo mpra ona ye me mpra na me ye mpra da ne ma me koda ona ye me mpra ona ayi meba wo mpna no a woni na twe mpra sa ye woni ne da wo mpna a Kwesi ansere mani abre Debi Kwesi me pa cho wo akota sa me pese me guani mu ase ba bia nsam na ba bia akeka ko no afa na ade nsam na ba pa afa na ade ba Debi o ya wona ya na mu asa ne me dai hey why Akwesi na mbesi me guani mu ase o Akwesi ade nsam na du anu a fa Kwesi me Monsa fra Kwesi mama cancer mo. Monsa fra Kwesi mama. No one meda. Na Kwesi no da. No one meda me ne yile ni aduma no for so me ne meda. Enti me hu so ane ma me twen plan am ka kire ne se. Bla Kwesi ja de wo ye na ane me netie. Eti ja de wo ye. Ane ma me ko e meba since that one ne yire ne start here aduma da ben at the age of saying aduma am 16 years and I'm saying ne yile ni aduma 3 years hello Kwesi
Madam. Me pacho se baby adu na ni braba adwoa no mo ne ma so wonu akọ ne ma so ka se na woni ne twempra enti ma de ana ne I don't know nya ba ko so kan mi sister nya ba ko kan na me tan twempra sister penina na America no enti woni adwoa yi sister twempra oni ma me de out se era no me se na bu bo bo ni ma me de ni nya hweda wọ́n máa mi ní ẹ̀hìn dá. Àjọ ní àìdá yìí ní sísá yá no. Ẹ̀nà náà yẹ mi mpira. Wọ́n ní àjọ yìí sísá yá ẹ̀twẹ̀ mpira. Ẹ̀nà wọ́n ní àjọ yìí sá bẹ̀twẹ̀ mpira. Ẹ̀nà wọ́n sá jí ẹ̀tún wọ̀ yẹn ni musa wọ́n sá ní ní maame yàda. Ní maame yẹ ní yẹ ṣe dá. Nẹ́ni ẹ̀sìn náà bẹ̀ ká yẹ. Ní maame ní yẹ ṣe dá. Ẹ̀ntì wọ́n ní àjọ kọ̀ọ̀sì gyina so. Wọ́n ní àjọ yìí ẹ̀twẹ̀ wọ́n ní ní twẹ̀ mpira bẹ́ẹ̀ fie bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn. Mami, so jam chebusa na. Me ajo na bebusa, me na obusa me. Wona akọfa banti, woni ajo na na men ka ase me bobo nsam so. Wona akọfa banti, wona so chilem. Busa ajo na busa no, why? Busa no na busa na ya. Bia na akọfa ba. Ya ko wa ya ne ya ndira me ko na ya dan ya dia ndira me ko. Enya ta asa no. Ni mo onye obi ma no hwe no, wo onye ma no hwe no mo de ba de hwe me. Akwasi akwasi ya wo kan ye nyina ne ya che egu ho ye bisa wo se wo ne omame no adapen me ba chao ye bisa wo se wo ne omame adapen akwasi wo ne mame adan na anya ya ne na okay anya chire me mudi eti na aka so ne omame ada wa bra wo ne na he se ono no de ne na na no Oka, I sure maybe a quiet to call her giddy. It's nice, the better kind of friend, and I'm the new money. I don't know if you're a call on any year. I don't know if you're a call on any year. If you don't sell it, you're a car to say, if you are, when I don't know if you are, I got a around in a minute. You do not know what you my dream. Until Tama will be few one and Junin, no, not a yajua and another one in the Baba Danem of your mamma. I join the sister, yeah, and the man cry. I join the sister and now no more Babada. Yes, yes. And I question a winning and you are from you, no one more double moon. I saw woman, a woman, woman, Omni ba. Woman with the FM. Ajua, no one will say a Nyanda crime news on sister Yana Chempanada. And then I cried like a cinnamon muda. Madame, so bois. I was soon swap, monsieur. Madame, I was soon, monsieur. Madame, but I say on Mussonio, and my patation. Okowa diamond for you na on cancel. Madame son patron ye juma. Wa mu na fa afa nkrofo yire nom. Mo fa akwasi na yi no. Ne picture no mo fa to so ma me. Mo fa akwasi picture. Mo fa to so ma me sesia. Bi open ho no. Mo sa friend no na mo fa the picture na to so ma me. Kwasi ni wo ayu amame ada wo sai ni ne ba ada wo sai ni nua won sa lady onu da na wo sai 16 years me pa church akwa ni ofa so no da ye kire ye me ne yele na na ye wo ni picture ne to so eti ne yele ne sorry a ne yele no sorry be tu me for na me sorry eti me da ho ahun so obi nsa na me ho na ensa we de meti me ne des wo no a maka ensa me mpesa ne yele betina wa pam me afili baby amne ne ye adwuma kasa no wotie wa pam me enti no ma me nya din na me ntram baby nya adwuma eti awie bi me da ho no me san wansa wade ne nsa wa woro me pant wa bebutu me so me ya awia kete o so wa etinam timi nya me ho e wa wan dem mo awia kete ne dem de yire dem nso to aduane wa abonten akwasi wade ato akwasi wo tie wo kire kwane a wo fa so a woni ne da ye wo yire dem 87 on ne yire Chira na jwa chira ya kwasi jira so no anchira first day me da na ma na we madam ho
Emma demo me then I know die. Emma demo me no ko die. Yeah, nim go ase ba me enfa mi hu o. Me no ko die Emma demo. Emma demo ko die. Eja mo demo na die. Me ya demo na. Uni misika wadi. Eh. Kwanu tu uni misika wadi. Yeah. Ah. Uni misika wadi. Asa na me mpena no timi musika anya hwe. Misika wadi odi on plan odi misika anya. Asa me mpena no timi musika anya hwe. Kwanu tu na ye de. Sa me madu sika so ne mada. Aboda. Me Akwasi. Wo got 1,000 and you be fra 1,000 na we dey mesre. Ya police for ya one wa so kwa mesre mu da we dey me hia mo a. Eniema say ya kwaso adan na be ma ye wicked sa. We are very wicked. Mesemo ne picture no wa here fa na me twan. Adan na mo ye very wicked sa. Wone oba ne maame. Wone ni no akasa sa ne sister Penny. Ye ba che no. Ye the way be set record ye be che no. Wo kasa ase wo Phyllis why you so comfortable? Just wo kasa better what say wo bia da water dem patase akurom ho. Wo bia timi ni nkrofo yire no da. Enti me ne wo bi ni nua ne maame da na ye den. Na ni hu asem. Kwesi enim guasesem be no. Enim guasesem ebe no yesra mo askwa Ghana police we die Miami kuro ne mo sa case we die yentra ho yen hwe ha kra ntra ho ba bia wo bia no ye be kero ye woni foni ni wa ha ye de foni ni be hwe ba bia wo bia no ye be so ne mu na wo so nti meba wo de ma mi twa me homra na yemfa enfoni ni aka ni na ento so emamoti for asam na reho na mi twa me ho abasisi a Ewra nti wo hu se mi gina ho a wo pia me sei ye no ye ho frel say ye be school ye ko chane admission fee ye chia say wo sa se fa fare no e ma ye ma wo sister no so no ma ne e be na sister da finance na wo ti wo no bu agreement na fa ne ka ho nti sa fa ne nya da obeba wo sister so ban chop na ti se ma ko fa fare aba What did you do for so catching you? Yeah, I'm sure now. I'm yes, I'm not go to the next month, and obey success. Until you lose it, then I'm not say, Mummy, no Matias, and such will be any one of us was obeying. See, Bemani, on no way of funding, I said, I have more getting away as I remember to my hand, and I never allowed. Name so on to Tias and our Tias, and movies and action, and also my answer. Also, only banning. Oh, wow, and I'm a baby, oh, who the back, sending what tears are okay. Let's tell you what's the now, actually say, Tamju media so Akoma 87.9 FM. Na yasayan babiem afi ne yede kwasi ne picture no eba beto so. Na ye hwe ye mami kwadam mbacho. Ye mami mama mu betumi a kire ne bibi se won sorry na mo ne nya sign bi ye mami ya akwasi akwafa no say no otie aha sorry jina ho ya hwe se de ye maame no wo si mama wo de wo tena se Akoma FM 87.9 wo nim se de ewiase no kra ekọ no eni so ya hwe se de wo sitie
ya kwasi etimi take advantage of mami se enya ebia condemn na so ena esi anase bibia ye hwe se de na bosio siti asem no na werɛ hɔ ye me pa ne se senka sebi obi anani na enhu ade na otumi kasa on senka se ye kenko bibi kakra bi at least ko betuma ye den aka so ba se sie no sebi o nani efra ena sebi na so nso aye den esi enti de se ha ye we no kra onim ni awowo dabi ena wonim ni aye ka dabi in fact ena me wura ho papa on tissue dabi on tissue se ena se wo gina ho ase se e gina we onima de kontie na gina ho cause on te kasa dabi ena nani nso huna de so enti asam na ya wura ho bro so se enipa da seni pa timi etre wi ase 87.9 se metimi woni ne bopanyini na atwe mpana ena wasa ne kitwe yi so wasa betwe mpana ena wasa fa ena wafa ne maame ankasa sa guso hey mako hwe se evidence wo mu ne akwalai yeso wo hwa akwala wo yenimu a akwala ne picture no wo ho yeah because say yenhunu boy no kwai betimi da akwala wo ya hwehwe ne papa because onne no ye chese ni photo ankasa photocopy ni photocopy pepe and what they said and senya no a enka busu no kwa no komo ga omo se komo go kasa akwala ne ye sa papa ne ba wo dabi akwasi ba ye no and omo de akwala we ni image ne hwehwe be ma kro mpatase ho yes na wo hwe no a pepe wo hwe akwasi na hwe akra ya pepe ma ade ba ko me wira ho pa ne se o deny se ma me woni ne hweye ente ko ba se wakọ ne dem da ehọ na asem ko fa ba yo de na wura ne dem ho na wo be kire se ne ya adwo wo imu na wona ne twempana ena sa akopie mu se adwo nua panyine no adwo nua panyine no kwa se wono so na twempana adwo hu se woni nua panyine twempana to se ne pe no wampene dabi ena ofo so ya wo ko don sa ko fa no ho ti ne no awro ne ho e rape na fa no ena sa firi ho ba ne maame so bra si afre wa sebi on se de ma kodwo dwane nyane se ne case na so eso kodwo akwasi won yeah because on say wadene ho won say onhuru ba bia wode asem ne beto enti nka me stress kana busua momode an omumrem na kwanya ye we case ni nyina esa kwala we 5 years ni wo ma ne ban sidi da wa sidi ma da se wotumi nya sebi nyansa sem ka bi kan ya enka kwala ni nuane ne maame asebi no ma da nyina nka onye otedidim yes konye otedidim ba sha wan hwe kwala yi no na kofa sansem ni nyina de aba enti now de akwasi ba bia wonam biara yes Ghana Police Service yes Roma Daroma no metuna ye de bebre media general ye nya akwa we say ye tracking with this shot e be bia obo bia oboa mako oboa kra mako ye be mesi be onam bia yes wo beba am ye solve case no wo de bibia ni mo mehwe ne ba simple wo hwa akwala wo ye obi ne asem say ni omo anepe ena busua nyina sebi wa fa kwala fa ne nua sa fa ne maame aka ho mo na mo pe enti ma ye beto so afiri ho ye beto so na maame ne nie on na gina sesi na oba Facebook a betuma ba behwe no obetimi abehwe no Facebook sesi a mo nyamfo kama sebi na no aka atum sebi na sonso asi onhuru wiase bibia won te asem bia ena mema ne fa ne sa na mema fa ne sa be ma ne ba akasa won te ne no akasa enipa asumasi bia voice si amete ye bra asumasi ene woni ani nso no de ho wo chesema asem na areho yi areho me pa cho mo fa kra ne picture no ento so emayen na ne wonim akwase bia no ehun akra yi a akwase abusuafo kra yi a wonom etie program yi na wie yi wo mu nya hu akra ne picture pro be hunu sampa ye de hye no enti se wo mu nya kataso muamu aso a abusua no enya kataso muamu aso mu be hunu sampa ye de hye yi ampa ne banie na nya ne wo bobo so no nti belu chi me pa cho picture na delay munya na mo fa picture no ento so mame sisi a omo de ato so eda so akra ni picture no mo fa ento so na kwasi abusuafo wo mo mu ayen wo mo de hye no omo mu ayen omo mu ayen sisi a abusuafo no wo be wura kra yi picture wo betimi afra ye no aka che sampa kra ni de si yehwe nanim yehwe ne hwene yehwe nani yehwe ne ti yehwe ne moma eyeba no dia to want to mean sign na no ema ne nye ye da biara da picture no adile ajua Akoma FM 87.9 Kopi da ban me pacho wo akwese ne wodi da wie ye no ansa no no ma me beda
ana wone wo beda wie ye ansa na wo bete se wone wada me pacho chire ye mu pacho ne me na wone me da wie ye na chire ansa me hu se one maame ada ono wo da wie ye no ansa na me be hu ba me sister de me ka se me nimpa se na one ne twempena nya me anim ni na ma bra me nim so one me sister twempena da me da me pacho wojede wojede se na wonnim sakwase no sister twempena pacho na obi a woni ne yire eye adwuma na se opese one wo da ada ne wammo ne yire mane yese mama wo kunu pese one me ye bibi sei me ba so me ka chere bra kwasin se we nyai de oye na me ka chere ne no so one me nye hwe etima me nka nje yesa me na ware 87.9 me ka sa ne de onye me hwe eti awia na me da ne yire ne kwa abonte ma em bibi awie na me da ho oba ne mada eno ane me baba be dai oni me de awie so enim gwa se man se me ka chere ne yele ne se say na ni kran bi ko am say nsi biem ena de to am wo mi fie ena am ga che me na na say bla kwasi ba ha no mu say ni nti no obeye ena oso ane ne be kasa eti me na na de so ane ne kasa ona kasa o mi ba mi bo ni dede o fie o ma mi sister be hu say ni wo ye ti me o ga so oni mi sister atwen plan ko e me bi mi sister na ka che nse onya de o ye no na ni yili hu a enye minim so ane mi sister na o mo twempena enti na no o yesa ajwa madam asem no enhu o asem na esisa no enhu papa me ta chewo mai mo de to so metiefo o mani abre eye na na amase wa mo wo mo pese wo mo hwe enipa ko a wodi anyambra sem se ye picture no ya chentime sem aha mo fa ento so emame ya chapa Joseph Abuajeje wase wo bua wo ho ye wo dadodo yi adwa describe okay picture no na da so no afei na ye de picture no obi a wo fie bia kra asore ko akohwe picture ne bi na timi so obi a ye ready so pe picture ne bia hwe ene da so no eye Akoma 87.9 FM Facebook page no Akoma 879 FM ene ye de atoso no agwasi Bema na wahunu wo ba no Akoma FM 87.9 Hwese die wo se hwa wani na hwa wo ba yani hwa wano na hwa akora ya no ye yense ka wo picture no wa ha wo hu ba bia sakora yi madam akwase wo hu ba bia sakora yi eti die na wodi akwase madam akora yi wo photocopy na da ho yi madam ba to tie ma asem we na hu tie ma akwase mi tie o again asem na wo ba ho na wuti o da bi mi tie again asem mi tie o pa aha ene se aba ne be ma nyimu a amamle mu no ya aba ne nyimu no ene e be ka se oni ayi ya de abeto se akwasi eni ba se so ne onyim padni na hu ni sa na mu bia no ka mo kromo am tike ya se keta ne je tane nyam keta no so ayi adwa no se safanyi tu ana oni ne nyam ana 87.9 Ejidapo yo hana akwati ne ba akwati ne ba mo se ne ma ne ba na wa woro ne o semeta ije me ba no de lo kan fi anzi masa ne sa ne kasa o kasa yi na o ba me na wo na ba ne se ne ya ne se o de me kwa fa kwa fi e ba ma bi ma no ana nna adwa no fe me de akra ne yale na o fi o ho no mo na se na se akra no tem ka seminim na me boa minim no eti bi di mani se ba be de e ba be shakola no e se mo di ma be to am ka ne ba ma ba ka se ba na na se de ba de na akwase na wo ka se obi nyimu a ye de betu na nim no wa wonim se maami ya ye ka no wase wonim ni situation wonim se nani ohuna de wonim se wo yemum onkasa wono a wonti ase ti besi de wotimi aka se tata no ohun ade 87.9 tata no ohun ade correct omo boa
Omubwa. Sabrina, what did no crocodile? You know who not dear correct. Correct. Any Nancy said, one in a crocodile, you know who not dear correct. Madam, they are saying okay. Ah, the dear son of makers, I know what can I make it. What's the Sabrina? No, not dear correct. Madam, is I'm a party. Yeah, party in an answer, Aquasi. What call won't call, yes, you're crying so ye young. Who you have to say? Ye young, ye dear, near Unisakura, no good dear, nine your dear, because now you're dear, and you want to be another media. There are some worker. Ah, we are there. If you don't dear news, one you dear another Salamose, you'll be a son and worker. Mr. Yakan, and say, what's the one call? And Fitias, what's the one call? Actually, what's the one call? Yanni Namoyan, some of them good track and I said, I was here with you, wouldn't mind us what I did. 87.9. Baby, I wouldn't am not quasi watro. My young fat, I said, be Niagro. Baby, I wouldn't am the watro, Bema. Madame, Media, Bondia, Winner, Adia, what for mammy? What for ba? Afa and ya, when you're Bonibia. Okay. If Akoma, there are some more kind. Oh no, I found I'm in a class and I'm found I don't know, you know, Mamma, you said that, yet here. What for mammy, the grass, I will funnel. Yes. What for mammy, no answer, I will find you are. Kwesi, Madam. What for mammy, no grass, I will find you are. Madam, a crew or a new news. We are talking about okay. Akoma. Any news what them fantasy? Any news we are. Any news what will be my father. If I told me, I'd rather say, any yano. Never papa and wire. I know my many wire, which I do. Never papa and wire. Aha, I know many wire. Name Pacho or before Kumaya Fuja. Let us say, if you are the Bema beer, but to me, before will be Bema to me for a bano for my men or for Nana, no for me, no for me. I read. Hey, I don't need to transfer to me for so near the arena. And maybe for so put them for no ucha. Now, on a fossil war. Ah, on a tata, Ramaska, you see. On a tata, you do not go for attachment. Metata of him. Ah, now, need 2 weeks. Kula, I'll buy one. I said, they say, man, you need to miss an one tenor. Shatama, I am dancing. How many months? How many months? Many I am dancing. Men and I come your friend, Craman, few. On a catch of flame, the man, charm. What you know? Man, Tamino Tower. I don't go anymore. Because I'm go anymore as you. Make go anymore as an idea. Oh, yeah. And I heard ye, pa. The old ye. Never know. Obia, 89 only so an mamma to 1 man animate champion. And anyone out of would you get you know that? It's scanning in and until permit for the fish can I have grown out. Do you correct man of this can I be out of the banner and I said, Devon? I don't have Black was see. Ah. It's me, I'm a woman who said, yeah, but I didn't know. Obana, the Makoda, Obana, run on any Koda. I'm wrong who said, and I say, the young man in Jamo, a cat. So the and Miss Man in your home. So, good man, or some to make candy in him. Yeah, no, then I walk. Good, I'm wrong to Manana today. Ah. Sana dia wo wa ye na yanim gua se so ne maame adin ka tro wa onim so ne maame atena na na so tie ye mem ha se what se obi ya sa ne ma we yanim gua se nipa what wo huru anim kwa soro kura nka wonya sa ne ma no akwasi mame me na me ka sa hu no ye frɛ ma fie bo me na me ka sa wo no so huru anim kwosoro kura nka wonya sa ne ma na wo ye ye no what wo ye nim duwa se nyam brasam no wa ye no mami ti
me akwala na ene be bia mo de ko na no na enfianum nia no wuni ko ya me fa so aya me de ahwe no wanye wuni ko ya me fa so am de hwe no ma na wo ye na me nya da paafo o mi to na me ka ya me yansa dwa ne be hunu ye what na me ka me yansa sam yo ba ko tasi mienu ma hwe ne sa ma tonton ade ahwe me pani penti me nka so aya yarefo enti wa wo amempe kame de na mi se wanya awu nipa ne de na amame so ye nipa papa adwempa wo tirim na wo ba ya nka men hawa je nka mo metna ayi radio so ha sei ona ba ya na wo ka asanche me aka mba ho be na me nya da ma ba wo mi nkuro mu wo adra frame na o ka ta chere me no na wo mi yankasa ni adra ankasa Akoma FM 87.9. Na wo di ye ka sen akwasi achi a entasuo betna mo wo awunim sa wo ba no akwasi bonsam wo ya bonsam pani enra me kura ne me kasa wo ni akwara keto no kura kasa na nim so ye nipa na ne wa anwene nipa ho wa anwene yarefo ho what mami me jaka play via nyame na me nenya aya wa akoya wo fast wa gira ha kura aka mi aka sa ne me kasa ya se wo wa ba bi ya adwa na ba ba na nim so ba ba kanya nsasem ameti ya wo ye dua bi hu mire do dua ga akola no collect do dua di akola na je no collect but sede musi ye no mama me ye ase na de wo ye nya wudi sam no aye wani sa bo so me nkuro pare akwanto ya kwanketo a wo ba bre wa me na titi me wile mu ahwan bo so me nkuro wa wo mfie anum ni ni se na ma fa ma tuma ni de sei na me na minu kromo ta kita na ni ha ana ma pa mo na fifi o wa ya ka kire wo meteno osa wonya no kwafo won sem bebrebe ya wakeka no wa mahu nsa wonya no kwafo mahu yie mi wani na so ni ya waye no mame patoti we ya pani mu dia me ya pani mu manya mfi adua so nwotwe me nya akala 78 na meto wo no nya buteti e ba shoyo me mame o ka te mi wo no nya buteti enu ano adua frame situation mo me ya di mame ye dia ka me faba me di ba ona ba ga kura na ni ya ta na ga na be ya de ma ko tane FM so ni TV so no na ko tane no de na be tu amana ayi me say sa na wo ka ho me say ebe dru ba die no ho wo hwa wo be hu I beg ni wo keka no akwasi ni wo keka no ho no ebe dru ba die no sa sam na wo kai no be tia sai madam ebe dru ba die no ko fa wo bi ba wo ye disabled akwafa ni nia wo say da be ka say radio na so wo de makono no na jai sam na wo keka no na jai sam na wo keka no asa ba bia wo jira no unim so obi enim ba bia wo wo e na wo keka sam bia de fa ho de ohu do tunu kanam kodemo a uko tunu nam kodemo anya aka na wana be nya me ana me no ani asa de wo ba ani o so wo de wo watu no ade na mo ka no wo so de wo watu no wo be da mo de atam de train by force wo de fa so mo chekere wo ade na me law by force me dey ni omuni many omuni radio station so asem bi aka no me tins asem bi aka every why you better amu da ka na ba amu pa na me jira he no any abra ni yo ba hwe no wo mo di abra na brew enne wo ni di nkomo enti wo mo di abra na brew eye wo ba hwe no madam we me ma ni enu pe amu pa na me no he no me ba ba ya de na ma ho ya de no kura ma ho hwe no hwe no amu fa na ma me amu da na me he no me e no correct akwasi hwe no me say madam we emi ti ndin ga ta me he no wo mo fa na ma me amu da me he no sa me ba ba enti se yi fa ni ebe hu ni ade akora na brewo fa ni ebe hu na wo che mimi da be na wo che ba kuma se no ba radio station mimi da ben mimi da ben ya nya adwuma mimi da okay me fa say mi nya ba bi awu awu na wo che e di me ba
ya wada o daytime ya ba ho no simple de ye ka wa mana kwa tia ye tente ya kwa ma so ni ye hivi sene radio so a ma kwa tana na mpe ene so nya ba wie asam no ene ba wie ene abusia ni ba ye na so mu bokwa asan kenye ni o abusia bi ama na mo de wano na kita yaba enti we ya da wano ase enti nyame ya adomu a ye be hwa ni ye nyina ya tena ase. Okay. Why? Madam. Yo, nti ya betra say. Ya da say. Eso da say. Ti fo nti dia kwesi ya no. Ei, Ebrade Nyakopo. Ensam na esise to maka chese akoma mu nsam de. Dia wo betie no. Enye bi ne. Na ye maame kasa nyina wase chese. Wagire ho anye. Ne wonam nyina ye ne ya mama na so hu tutu pa wa hu. Some number abom yade force. Abo yade force odi ejai. Minim baby ado be call 21st keneke. Akoma 21st keneke. 87.9. Ewa na me do be call wate. Woto ase ya na ye na twitwu wim. Edukosi na ase ya oh. Me do be call mba shon tentem Christ. Ayade friend siatica. Mama kasiatica. Siatica. Aha. Mate brofo. What a prophet is now. Siatica yadian no ano no yakwa o. Wa mu be sho kama ma say wo ho ato. Enti ye 21st keneke. Wo to ase twi say wim na fa wo srem na akwakoso na ntini. Wo tu say oji hu ba bia nye ye. Wo hwe ye betumi am wabubu agu ho. Enu ti siatica. Me say wo da 21st keneke sa yade we die ah. Ene wo no yade wo ho pa free utri su koso na ase. Ene yade bia ni wa 21st keneke. Ye ntimi tutu ase fama wo. Lab ne scan ye ya massage o kama. Machine treatment here the water so near treat you come near mawa bibidro so nom 21st can commit almost on my studio. I had a some dear can come now 21st canteen so dear oh and ye do no de do mudo and your bona and no baba na bonu dwa na wona ba se bonu ade to be kebi this am ahonto and ye fufoni adwene nkwan ne morning bankun and ye 7 am pepper shop na ye ready na 21st can ke branches ne do so do and ye to apeto man Ghana mu and kind of market every do denimo Kumasi a show overseas ultra radio nie sunyani tachiman go so sashi e wonyina ya boho enu nti bomade na bra 21st keneke was 0540 311 0540 311 na yen shopa na yese yen tutu ye de ni na ase emfa ema na Oliver Syria mix dia oh wonua bomode na pe bidi a pe bidi na eye kama se ene Oliver Tom Brown yi ene Oliver Wayne mix yi Oliver Millet mix yi Oliver Special mix Oliver mix aduane nie wana ka cho se pete bia da no me de aduane ahodi womuo ebema protein ebema nkasa emu ayedin wopefo ebema anwa yedin wo ba no se ye funu no ba yedin ebebo ho ba free yade wa hodo pii mu eno en Oliver Serious ye ni de kwa na emom no ene ye di aduane ahodi ewomuo bomodi ne pepidi na Kema Line Company Limited Oliver Serious mix yan ene ye de aba upebi atu akoton 0507 16 9417 0507 169417 and 0243 519495 0243 519495 not to say once one ya be mom he so Dr. Muzu as the pennies doctor any ebula matali doctor baako pe wono na wie wo kasa kire we Dr. Muzu frɛ was a bomadi na brene so obema no emu ayemre Obema no aye kete obema no aye fia wo de boss o 1 minute 2 minutes no adwun so nkuruma ade achi ade say obema no wusisi na ya koko Dr. Musu o frafro wase bomodi ana bra ne ebema bula metallic ase pa ne kam kodunu mu baye de be bo adwuma me ama mo piafo amusu garlic bitters emoje die frisa ye woni padua mu na amusu ke ba bitters so ye frisa fro no bi amusu pie ba me shamo na me ya de no bi amusu e ba me shamo malaria ya de Tafo Club says that Kumasi Dr. Muzo Kumasi Christian Village Wani Piba filling station a shani mu one cry Sunyani area 3 mano otu dynamo Tachima Zongo Chinese House Takraze is a sports stadium Fred Doctor Ewa 0247 776743 0247 776743 Dr. Muzo back in the canal was it Mawuji here Chalo Yentra Yaho Emra Sisia na fe yentwaso So, catch her say.
akwala so na wo sister so man fa akwala na de o so o bit my police case am ya chi sisi a ada mo bia wo de ba na ka je so obi si wo man na o ma do ba ko na wo no eno kwelu wo si wa na say o tu mi chen but o kasa akwala so o sister so man that too many bra who is our sister need that right in bra on na say Dabi, ena mi make to say ni tu ma fa sa ni ni. O mo ti fa kan ko mo ma ni ma ni wa ta wo ti ase. Ana ma fa sa. Oh, what's my name? I saw them like tie. Ya ka se fa ni bra. Pastor the video so bi sa say. Akwa nti wo no enu mi say akwa na we. We no you say miss ma miss wo ma akwa na ma. E se be do that you know. Estate and what? E ni be ye. Ono do no ka so ma mfa. We yes na say ya be ma na ka ne ko ya no press ma ya akwa na free exam. Me ma ji no say exam so da wo. So na ya so ma ni no a. Uko e mo ti me hwe no a fama de ma asfa me ka cho but me ma mfa ko ma tell person I know dey right so me no no ya tell me say ono o ma me on ti me hwe ko ba ma o ti aso mu mu se ndi twa ke ye o ti me hwe o ma me ma o ti me hwe o ba ma me mu wo me ba dia no wo problem me say o be ti nya ka ko se na na o was tra bia was tra nye o dia da e bia o nua no so ne ma ko yi enti wa so ni mu na all of them na e won so e ye ti tu because o bo apada no unu dia bai pasa dia bai ran se akwana ma be ya na we fe dia bai ran obedi obedi obesha ye be kan ye no na bai hwe so enti be ma nya na se na pasa bi o so ke no studio same yo ye se ko yi bu ka enti mo na ma kire o ka won yo se di yi enti na ba ko di be bia o be ma mu be o na se bi pasa o ma o ro o be o be no be na asa even 3 days brother ni be da me ba for 3 days enti mo na open sa na aba na sa enti mo ya no se na school break o le bo ma esa na mi wala mi bia baby bia we dey am from so dey enya ba o di fe bia ko enye yi me mo sie ya ye be drum yi dey wo kan ye no ya but o na se na kan ye dey wo nya ye mistake na bi because ye obi a wo tuma ware eja wo yire wa ko tuna ba bi ni ba for enjoy ne dey e won mo say it should be a conversation over there asma ye kin ese so compensate o here o me ni as a capital o de be go ne bra examine ya ba ba ne ye so eni na pastor Julius bi sa be say bi no pese ye ya ma ne mo mo fa ma ne ye ye ti ko fa ma do pese o ye ye ma enti bi sa ko bra down na ye nya de ne se e ye mfum so e na nya ma abemie enti ko ye be fa so akoma mu nsem fo bet na ma wo ye mo ne entra ne ye e ma and so who be mana me wa enti na na ma trust ye me say me ye say but me ma me ba say me tia say na ne ma say ni say na be ko me decide this on track me ye ne nchen na ye wo hie bi a me de ba le ye ka na ye ko fa na ye be ko fa na ba akwasi ane kania kaba we de kania kama na wafa ayi o maame wafa mamienu ede aka ho na ye ne akwasi ade nkomodi akwasi ne nyina so obeba na oba na akora no eye ne dia wobegye na ade na wahwe no enti yenso ye hwa akwasi anim se wobeba na fe se musu na bibi o wa ye behwe na fe ya mana nanom aboa yen ni ya pa akire se we die ano eden enti akwasi so obeba yenso ye twen no na emomemu aduane ye Savior Foods me pacho we ye aduane aduro wo mu aduane wo mu bomodia na gibidi na entumi mu ane yade bi te se diabetes ulcer wo minimu aya na hwaisi wo da utumi na sisi yade wonam ya wani so yo wisi wo be ma ya se entumi nyina so ye constipation ya mutim won sane wano ye to bia wo so se checheche no yade me se wada bomodia ne di Savior Foods we nya aduane bi akwa na Dr. Savior kache Savior Foods wona benya bia to fresh 0577201495 0577201495 and 05557899698 05557899698 Savior Foods no wo so ubenya bi na wato na wadi na tumi aboa me mama bedwa fo akwaba Pastor Julius me mo akwaba mako mi joso na nakria me mo akwaba ye na kwandam me mo akwaba ya ena ma Pastor Julius ye hwe ye nua be ma akwasi adwoa ye ma me bo mako mi da se
mekyia Akoma FM TFO nyina ewie mako ene da no kure ni mewira ho ha papa awira ho sam de yata bi ta hu bi na so ene de ebro so mako edesa eya yesa ase Ghana ha ho obia timi ye de opese oye no ho oza ase ye kan ase na Ghana de na ase Ghana de obia ye de ase ye edesa eya yesa aka ho eya aka ho oh udi hwe akonya akwasi ade adwoa afaso ne maame afmanko ade e ma wira ho pa che se ya ne ye kase ma wo ya ma konya ma nko no ma wo ye o emema bi nso awo ya papa asante ko to kose enipa bebre wo ho a omonam a o ma dwenu mu kan wo mo nso sa enipa bebre ba nyina mu kakra bi na awro ho na nepa no mate sa be na se sa asem no ne na mate ase se bema pan wiase che se mema de on bebre na ba wiase se ade biara ha se wode okra kra sha trouser mu a skirt mu a oba be ho okofa aboa bi asebio oni dimpo e de be hye skirt mu se we oba one ne beda ade asem na ko so sa no ma ko hwa Ghana mema ntiase sebi enye obi amane awom anase obi e vulnerable obi e sabi hieni obi e mobro obi wo situation bi a enya nika ye nyina sa ne mra oye no so mfa ni dam sister ye kene se ma me bu obuoyi oye mumu o sabi o ontimi nkasa nti ma bebrebe wo wiase nti akosi enya oba bi a wo de wo war na obefa oyecha ma bebrebe wo wiase nti akosi wo enya oba bi a wo be kwa fa no ana wo ne be kwa da se ma me ontimi nkasa mami oni enie timpacho kwa ma kwa na fa so wo ye na line na dae timpacho di na mami ye no wonte ye wakono a enti wonti ma hye wakono so tu woni mami ne dan nyina akra no sa woni ne ba no so twempena enne ne mahu akwasi ofui chen na o chen so otuadua akwasi oni tire enti sa akra woni adwoa twempena ni oni maame ni ba twem pregnant mpato adwa ni maame ni ba ndi de he pa na kwase mpato oyema ho de he pa na osu se ne ho ofe pa de he pa na mpato oyi u style mo ni je ye adu ni be ma wo ba wiase mpato onya 40 years 45 good years adu nim se amamra anye sa ade ntum unim se twa kunkun ampress ade no so sa na ekoso mpatase ya anu na ma me kase se aboa chen na aboa ne chen se otuadua so what me can say so ampata se krom ade obi na we say we dey nya news na odima ensem akwasi kike na mu say seven producer menye sure kwa say nipa na wo no akwasi na dwene nya adwuma ba bi akwasi obi ma cause enne yara se e cha akwasi o keka aitoto na nsem say Saturday ni ho baba nya Saturday asem Ghana police for enne yara se adwuma we asie say di no obi yanka sabreka makwasi baria eba abeje no one day akoma mu nsem for yeso yesra mo asemi mo tie bia kwakwasi ba bia kwasi wo biara mo hwe se ensem no no akeka na mo abosi for mo sem say keep quiet else whatever you say here it will be used against you in the law court mbacho munchi akwasi sese na mka chese kwa no tum ensem na okeka na no a ene ye de be jaje wo ho every say number 1 wa yin nyamena sema eye musubo de to so mienu oman ni mra etia sa gana mra ntimi afa kwese fa mra kwa so de na ne aba ya mpase oman wei anyoma oman afata se enipa etenemu mako manwasi okay me da se papa pa na akua me ma time heba no what ya de bre atoso me ma time heba no kama me sha no de malaria ya na se chi watch me aka ene me ya no bia na enu ma wuntumi ni die wonu ma wuntumi ni di time heba wona me ya ene time was ya de brato ya de ne so time time ya de brato ya de ne so na je se kenji heba so capsule no de any beast immune system ye papa etu nya time eba mesha no nya kenje heba capsules ne bia ka ho na fe abo ano kenje heba womrom abija na so benya bi atonsmo na akwa junction kole na keba dani eba mr eba pfa have me also scammers apidank ubenya bi na time eba mesha ne kenje heba capsules ne de chemical ne eba show bm boremu ubenya bi fresh 0244
417-669 0244 417-669. Ekria Marco ene ye akoma mu nsem na ye hintasem ampa ene de hintasem na apiepie nei na na aboro so ewiase nie hintasem nie amanfo di aboro amanfo ye nsem na ye mi hu na mera o Kenya kama emma adai na wa se gina ho aka se ai ye de ye ti ye krom de saa na ye wo ye nim guasefo na mako ose wo beba na mesre meme binom se wo mo yire nom kofa se ye dwuma no ye bre enti ye pe wo bia mana soso ye nsan kakra na yesuwa ye men na ye digina nkola ne so yesra mema binom yesra mo mo kanhye ho ade no mo so enti na mo yire no mo wo ho no na wo yire akofo obi se braba boa me hwa ade a wo de ya akore enkura bebre ntumi nkasa efri se wono no wo ka okwa bebia wote ye bepam no bebia wote ne niam nkoyie enti no anu no wa mo na no dia no pa yede ma no dia awia yede ma no dia nwumra yede ma no adai na yesra nkola bi mu so o moti wo bi nchen se mema ne sha ase asa mesra mo wano anya wo ho sa wo betumi ne madam na ye pe enti memu ma no na kakra wode ma me no mi nso mu saa na menje ne saa enti metumi ne madam aye pe enti wode ba no waka wano atum na wabiem na wode ama no adwoa nso nka wo so wonyemo ya no ma me nyina ne be ma ede wo nua be ma baako na wo ba mu fie ho nwa ni nyina no se bibi wo mu o enako akwesi wa ye nsem wo na wagu wo yire ni mu ase ede na wa ye ni seyiye na wo wia Marco wahu endro wo twa wo ho ewiase ene na mahu nse ekwa esa besi enti ye nipa ye bibia ye nhwe ni ye wonse woni akwesi di nkomo Marco na wo dwane me nimu no media memfa wo no media maame no memfa me ho kan ne da enso wonse wo dwane ya wa wo beyi wa no pie ye Marco na sese wo cheme a akura no media ma hwe no na akura no kura wo hwe no wo je akura ni tumu na onyankopon de ni hu ese se maami anani efrei na so asi wo ba na obaye ne mo a akura no ye wona na wo sebe ma no akura maami we ba woni bia nse maame no o sebe ma no be ma smesi na ne ba chichire maame no ne daaye ne mafo na wawo mu nyina onyankopon adaroma akura ni nyina akose papa no enti ama ewiase ama ya nye ye ho se ye bibi edi adwane nyankopon na wo dwane nyankopon a wo hye na se won sa kwasi ene nyame ayi so krata won se nyame atwa wo kande na nyame mfa ho ncha wo da ade wo ya waye no se abusua wo ya waka wo mutira bomuo na wo mu ni hwinti wodi nkwase asem di wo mo abapem sa mrei na waso wo men no waka ntokwache ne ye akwasi e babia wonam bia waka ntokwache ne ye se wo se wo baba ya twa na ntokwa wei ya nyan to hoda akuma mu nsamfo ya so asem wamu babia wonam bia media genua asomu watiti TV3 na wabaka wo mu no ya no di ba feso ya no di ba hia na ya no wo di abo ani eti babia wo bia no ya toawo sese amanfo ani brabre Marco enipa ni brabre wo fom ho no soldiers ahodo police ahodo omo ani abre no akwasi
untumi nyane etu de ye boko na bra ye chan okay ne yantina se ne ye hu akwan a ye be fa so a ye be kan asem wo akwase bra na retail shop bi wadum kumase e na omo se omo penipa bi nom ne omo ya adwuma sales executives na sales executive no oba e na omo epe e free 18 years de kwesi 25 years anya bia no was certificate ukura die e na laptop technician and also 3 years experience Mr. so obetu ya adwuma we dia friend 0540 368362 0540368362 yanintam na meyan mayo ne menya anyo ne nam kwadam ma ewiase we pa 87 yes yatin sam na se say yatin sam do samunie na etwa gu yi chese wote bia sanya na kware wo hu nia won kampo chese abopusi aje mi nsamo abrante mi mu wose maamie mukayo seni pabebro maamie amechae mukayo seni pabebro na yegusu bre aba where yati na ena de yati amanam so ewiase be kura mu na yewi wiase sese no ena me kura na me kase se Yesu no kura so beba be se no so opa onya aba ye be se na man se ko o ha was aba mo ma babu bi tram baby 87 ye ni ebe se no ema biom emo man ye ni ebe se no na nipa ba akofo timi agina ne na so hey Tredem patasie se mo she ho papa ni enu se afidu asefo na elidi se mo de na se bobo o mo do triple game o bo de 3-3 Tredem patasie empatasie fo akosi enum dwa o se nye news o empatasie o se nye news o na kan ye kosisi nye news Debi enu ka cho se bisama me no se ne mana o mudi nka o ye den wo wo mo enti fie o ne de aye fofole obi etim bowuram ewurade ene che se obi avibi na na mpotase hene wada roma abante na gukro na ni mu ase assemblyman awon potase committee chairman wa nana akosie gukro na ni mu ase ewiase nyinara all over the world oguma ni mu ase very serious oguma ni mu ase no timidi obi kro ni onyam kro te sem patase otimidi abetra fidi kese so say ye hodi ye news wo ho ma nyame nhyira abrantie woni ne hyase na wode ne ba no wadi na se woni maami eni bibia ye ekire wo ban finfin wo ba bi no bagi tum se one na dada ye beduro ni mu wo ba bi na fede wo poso san ka se oni ni bibia ye nemom adwo mumun na on se wo se wo ko dem ho ena wo bisa ne se no ko pe den wo dem ho na sa no den because am de onya wura dem ho to so onya asem bi ka nti ho no wo yie pie se adwo nti ena wo koi ma adisuan wa ha o ena wo se ni pesua de papa e wo se ni pesua de na adwo ne se akosie eni afa na ade abewo afa pa na me pese me kansem na me pese me use na so ode abade a na adwo yi tum se ampa ompana na me ena no so gitum na branti etimi sa de akwa kosi se wunua panyine no kura no ono so ma wobre no medwam na me bi se adwo se onim da enen wa bete se ni akosi ni nua panyine da me nim se te sa sente sa mama se te sa de anokura ni abusua wo ma se no abusua panyine ese so otimi twadwan papa twamogye gu fam e de eya apata because o ma gu abusua ni mu ase kura was ye dwere won ankasa te won ho ade ntina wo se basa sa akosi wotimi fa obi maame na wo fa ne mamienu eka ho enuafo ni enu ama anka ni problem ehun so nkenye hu sa maame na ankasa plus ne mamienu asa ma ba bem wo fa maame na sa ma ba eba mama adia
Facebook for pass woman who now man for bumper. Just say what about they are praying about it and they say abaya ojina hai adwan kasa no ono so onye pregnant woman. Oh nana kuya ni braba. Say if adwa is a pregnant woman mama and yeah there will be a fire at the Tempatasie. There will be a fire at the Tempatasie. If adwa is a pregnant woman for now. If the baby is the inside of the womb, there is a problem over there. Then the fire will be at the Tempatasie, because it's abomination. It's totally abomination for the family and the community. Why are you doing that, Akosi? Where are you friending a mother, friending her firstborn? Ananyasa, firstborn. The name is not here. The name of the first girl, and the second one is Adwa. I don't know. It's Adwa is after this and yes, I know the number of Namakan is after that girl. Now, what to me? Yes, idea, ma. It's very dangerous. And ma, Bisadwa, Oko, Bisadwa, so one man now and coming winning yes, next in case of someone dear and then Guasiaba. What is it say? Ready young coupon. And I'm yes, sir. And I'm yes, sir. Only the crew was here. Jesus Christ, Mama, men can't say me, I'm in family, I'm in family, man. Or my way, no cracker. We are not telling truth at all. Ghana has a super kind of crack, and then come walk on. You will never be brave or ma, what fat yam ya boni dia. I was with me kind of crack. Man was in fire. Obey me delays, I could see, say, no fruit bed one and answer better time. I won't be no. I feel was young got done. Some the older we are, who say, ah, yes, Danny, and so, my nipples shall cracker. You know, I'm some for. You know, quite sorry. When you come on your Christian, and so, you perceive a kind of crack. Second, and you probably cannot crack, Cabicono. You chat through so. When you force the abyssing one aso at Ronquan, Mamma, the Bena, and you probably grant me a kind of crack. Yana make a customer who's so free. And as a mamma, who be no kind of crank, and I can't cast I'm cramming no Macodan, you know, come. Obama some near 5 years now, render ma, be discovered one year, and Casamo, then somewhat a 20 ye pier. A 20 Transmaco, maybe I'm a customer respect. Branty a Bible can once Joel and Jonah and the Okoto Zoom. Jonah, Mama, Bible say, and sure no sooner a poor dear him as for Chimba, Shipro Yam. Now, Monfu, Sutiati Mono, now what? Now, Bible say Captain Okuyan, but scratch it your way. Would you want day, Anna? And what then a horse? Wouldn't be until we are by us who criminal when you're was ampa. Me minting a sound so here day. My enemy Pobia will be to make Jawakasan, 20%. And you my way, and I'm member song. Pagana, and the idea in Chechen. Who be so always way. MPPC and this, and this is MPP, MPPC CPP, yes, MP and Anger. This is when Anger. Well, I said, no, yes, you say, and you are Potobis or anyways in Yamia. This is in Yamia. Yes, Comisa will say, yes, Comisa will say, yes, Comisa will say. When I cannot Ramagana ye. No cracker. Do let me cast a mimintin a sound so here day. When you mean to Pumasana Quantum. Eh, young community powers, when you mean to. And yes, I'm in Quambus and some more group. I ship a plenty about tonight. I'm paying you in the mouth on my Bible say a poor stretching elbow. And dear yo, Mamma, and Tintin Yabukana. Yentim Yabi, and Contumpo, Mamma says I will beat it. One woman among for Mati. Papa, no, but Mama may Mamma. One baby. What do you say? Because I crave what the Baman tell you. Questioning tell you. No question. And was seeing in the dark. And then you couldn't so bad. Or back one. Not by a crane that wouldn't be on your shame. Or subonnet. If you are kitten, I could sit to Sackle, so run a pants. Yes, and Papa. If you have to bend your dress, if you have to bend your room way, if you have to bend your way, to say you will be Nibium, to say you are kind of crack. If you are so forced to see President Sukosia, I am for Sukosi ministers so. Obia kind of crack, Obia kind of crack, Sikentin crash, a Jamamontin crash, and then why any agenda.
nyame sha papa condemn asam no ayareho ntini efra na komamu nsam ne nsam wahinta en ya dan na die ye de akere wo no na mom no hye so ema me pa sa dwumako bi ewo kumase krodua yi mu adum na wo so mo professional delivery riders na wo ne no ayadwuma me se wada wo betimi abomodia na ye ntam na me yen mayo ene manya anyo ne nam adwuma no enwo akwatwe setiti ne abaywa enu nti bi ba say ya na wotutumri kan wanya bi aye sa so ne receptionist and as office assistant ne no ma ye adwuma me so delivery riders no wo kra valid lances ebeboa na wedding fee be se dumotwe 18 years de ko na dua so 30 years eno no ye betumi ne wa ye adwuma afa receptionist no so and as office assistant no so ba ye oba na wo kra ye diploma in accounting senior high school certificate no nya wo accounting background eno no ebeboa ye very smart 87.9 0547 368592 0547 368592 and 0547 368707 ofra eno no yebejo so na Alaska Star Enterprise dia wallpapers original wallpapers wa na yebenya no eno ntime se wa da bra design ne colors ne nyina no ekugum kama Germany, Canada, Spain, US, France, Italy, Denmark, Sweden wo ene ye de wallpapers free aba original ankasa wotra ensio trapetampe afebo na de tie na tie bia ye de wallpapers fam ema wo di mu ema wo ye fe ema wo shine ye no ne nyina no Alaska na ya nom akwa fa bia begu ase odru ase Alaska for wallpapers ne bi no mesra wada se wa fra Alaska bro nsa ye hunu sa Alaska wo na wo ya ento wallpaper bia wo ba bia fake nkwa na beto na se ho aha wo mo say adwuma no enti ko Alaska ye wo Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza wa Mrs. Anoche Plaza ho ena wo be hunu tuatu akoton mako ubenya be friend 055411 4878 055-411-4878. Not just a nay, one so wababa Judy and a foco 2000 bookshop and stationery dear. And yes, and so and we may papa Ubenyano, dear Wutu Akoton, when Mako Nina ye foco 2000 bookshop and stationery. Naka Adiatum, C and Thomas, Science, English, Social Studies, and Fama Energy. Kindergarten, lower primary class 1-3, upper primary class 4-6, junior high school, senior high schools, nursing training colleges. No, Miss Owo school, will be a school not just a open source school. No, a being year, any a brand budget, woman be a ho, a just for more budget. Now, wo for budget be more mama, and a woman, she and one candy, calculators, marker balls, pen, pencils, sticker pass, drawing materials, idea color works, envelopes, rulers, mathematical sets, science books, notebooks, nano. Ubenya be away a catch a Bible versions nina a foco 2000 bookshop and stationery. Brana Bajodia, what's a wire day? F4 na a kama Kumasi KO4 KO5 KO6 KO old plain building no more and no Ubenya ya friend 0544 000015 0544 000016 0544 000018 Eye Foko 2000 and bookshop and stationery your number wo friend ya obenya oba parts wo Facebook oba ene eye wa woda ye ma happy birthday sanso ena Helena Frempong wo say ene ye ne mamienu Samuel ena fe Edith wo mo so ene eye wonum birthday na give us scientific herbal clinic or so we are good in Banasa Green Bema Akola Nasa Penny the when you quenchia ama when you don't pay a how dia and enough for nature give us what is a why emre ofa adwojo afi home nsisi so headache uti pile malaria ache waist pain obowa afi typhoid nina sa obo money na oba give us ye be money ana ya my doctor for ma bin here ahwe papa afi your physiotherapy so ho diet counseling massage scan any all laboratory test ahodo nyina ye but more dear so do be Dr. Danso so ye ordinary kwada so na watumi aboa ahwe no mpe ho asem enu ano 90 ayodno kwada so ne Christian Service University College no ena ben fra 0243038482 0243038482 and 02007712
02. Give us certificate back clinic. Ye try your home emergency see your bar. Ye be kwa woman so numbers no 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243 114497. Ye try your one, ye try your hono behind the scene no Enra Uncle Paul and Afe Abrasewa ye don't behind the scene no etiso. Oya Godini ba Ashofonia ti for papa bi eye modehye mohema mo so for ba akopɛ akosia dem nunkum ubetimi afreme Maa Akos the queen of the airways me and as me na bedwa fort na sia na ba bia wu amaye na ba bia tidy dwumadie no ye Akoma mu nsɛm ɛwɔ Akoma 87.9 FM adwada edikosi efiada dumienu aba won sema aduanan edikosi nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow ene wa mane no ene sei wo yire tete o ukunu tete o be me bia shobo so be ware o nanso eduru ho no wo ye 419 na sei ene o haw ne sitie bone bedai ne fa bedai Akoma mu nsɛm dwumadie ne ye babua o amwanya wo haw no anok mesebe o haw bia wo bia no bra Akoma 87.9 FM ye wa skwa ye ne kuma se mo ena edi enhwe ne mo ye betie Akoma mu nsɛm eye hintasɛm Akoma mu nsɛm nyame nko a eneni Ashofonia ti for papa bi eye modehye mohema mo sonfo ba akopɛ Chesa kanu kan na da chinti na ban se no ana wona papa na simple enti so ko ko di this wa ho na o mit ma he many years I was so for na I am so one of you so mit ma he year dia e bra ko so ko di simple e so na wo ji ye simple enti na abuna se papa yi pop se o ba kan ma enti ko form bra ne si wo so ma so ko form aba mo ara na mo bi ye 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 mra se so ma na ko and you should be has said you will give your now no way from Akoma or BBM simple yeah you want never go here and no be ever no so you be bia go here would you make us me because you fufu ye ma ho into would you make us chenchira me ba be je wo akwa no I brand the tuition me and you man go here in the break I can about Asara ma for the kono nya na ma iska. Na we so for fa wa be ni ba se. Me de ni nko jinya ase. Na be ma ye chop money. Ana se ti saba na sa ba dia ti wo ma ye chop money. Na ka ta be nchi no. Ana de ba na sa ko ma wo so amo kan sai. Na da ba sa ko ta back to them. Asara ma na mama ka do ko mi ni sa o wa. Na se sa ni mo ho ni. E de se so me no ba fa kra no. Em bra dia. No ba o ma kwa no ba kwa ko fa. Simple. Aba. Me dwuma ne nye. Then what dwuma ne ye kra no. E ye be ma no sha. E do so wo kwa me. Na me sha. No, o no na be ma na wo wa wa. E sa ne nye me sa na me. Be ma ne ba no wo ba wo. Ha, na me sha. E se mo ni na wo ko ba yo bi ka se wo si mu nye. Ba se me ni se. Sa e bi na ni one part. Jiba ka ko fana ba. Na ba ko fana bo mo ma kan a. Me ni sa no be ka sa. No. Na ma fa fra no aba. Ma sa sa ti ni su. Ese squad wo ko se mi do di be ti na de ko yi. O ka ko fa o ma ba ma sa ti. O so ko fana ba o ma pan ya. O ka ko fana ba. O nya no le beria adusi kasem adushe adusi asabi asese e ma wo ye. So wo fo di e a o. Você o beyenina it's in the back of your hand. Only problem with the market. I mean, it's the one say, and I'm a part of the answer what? Dwumadie so ena mo tie no na Emmanuel was say Akwasi you should be shameful of yourself
for sleeping with one family. Was a kanokre na take your responsibility. Sanso and na yenu bema was asumdue was it akwasi take advantage ewo woman no so sanse o to me nkasa and na ohuna de was it mama please arrest this man na nama golden and na kana abena pokua was it we need the guy picture too. 87.9 ya de bema enkwade was grow fine na moja dro papa odwa so ama na obi eno no mbo ni padua me ni padua nya hoden de ye dwuma me bibia koso kama ye grow fine tonic no eno na se wo edwa so wo da wontumi na eno na obehia saa na eno adua no ma wontumi di onu mu afa bia nkoye ma wa grow fine waposo ye wo ya oba obu nsa ensisusu ye moja ne mayi afi okam saa me fiofo nyina hu sampa obu nsa dia wodura grow fine moja dro eno titutu me kama na ma otene kopa bi eto na benya bia misi eba kolena keba astom room smart eba oboase Fred Menseba opidan keba pure live chemical eba show bia mu benya bi na ye vance no eno nam grow fine ti wunya ya no wagina na fe wato bi digital herbal clinic yan ene ye grow fine moja dro no aba Kumasi Amekom roundabout Bank of Africa, Fred 0244-596532, 0244-596532. Grow fine, makes you grow fine. Your Ruma Fertility and Specialist Hospital. Hona enkolani su ho, meseka wonso wukununsa. Na munkwaje emman wo kwa dia wo pebia na wachire. Doctor yepe ahenasa, odini nyina ebema wo said dia wo pe no. Hypertension e how, diabetes, stroke, be ma ne oba amafa na mu yare. Cancer na e how waka ho, ekọ Ruma. Hona ya doctor for no omo abene metron kropo and no kwasem papa wonu wo ho no wo adwuma kwaso wo mo hwese ye bo IPT Junction ya benso ye bo fitting shop no frɛ 0204 227858 0204 227858 and 0269 987479 0269 987479 Nani Ruma Fertility and Specialist Hospital and Pastor Julius my messages Marco Facebook for na abaso bebe na kwadwaje o say akwasi kane akaba this is serious FM 87.9 na Kwame Ghana o say oh say it again okay Nana Kuya o say some men are wicked and okudie adepa o say men will put their gun in any hole remember the omo etu no be hye tokuro bia mu sana opeso che kwadwaje bio okay and Joseph Abuajeje Elder Joseph Abuajeje o say this guy has spoiled our name akwasi o say akwasi asay o mudin so dey asay and then they say they I condemn Esther a champion o say tokura bojo say sana Evans Anton so o say from Gushegu o say Evans Gushegu enjoying the show with my friends. I said, "One for Gushego Mutie." Sana na nekua. I say he could. I say, how could you do this to the poor family? I say, I don't know why you said it here. Ebusunya Sebi Omu NBA Rebecca Adupoku. I say, nipa bone. I say, Akasinsu ye nipa bone for. Okay, sana Diana from Pong. So Akoma FM 87.9. I say, Bema obia disabled. O se be man ntimi nye biribi o beebi a te se bia na ni afra na bibi sa obia anya no saade no but so obanya problem sa na mema I take advantage sa na dana frempon e kan ye sa nso na na masewa o se nyame abre pa o se so tiensem na ekona afere o hu se nyame abre o wi ase nyame na nka so oba ye abna jane o se aw poor family abna jane so e de ba hega adon so de no hega ado se si de akola na ma no kura akwasi be sa fa akola na so aka ho sana hega so sana nana okay nana obrempon enin o se jail straight Maa Akos ano o se jail na akwasi enko straight Kukua Yawson o say God will surely punish you bad guy okay and so akwasi e de no ma me se wa bonso champon o say akwasi call the police for him yes Maa Akos pese police abranti also for Reverend David Donto or Upper Room Revival Assemblies of God and also abaso bi me insha mo pa o say I'm watching Akoma Munsam live okay yeah that's it so see because the woman is sick he does not respect them way every Esther
ɛhɔ ɛna ɛde ba yɛnkɔ ahoma ne so na yɛne yɛfrɛfoɔ bi ani nkɔmmɔ numbers no 0322498035 0322498037 03224980370243114497. Hello. Good afternoon. Mom, you know na phone call there. Nyame adom. Okay, your media and Roman father, MPP Roman father, the do the as new size. Where the mammy fan check and mama honorable public any honorable Alan could you tell me? Mom, instead of the catch me so for look and see Gambra and after that and catching center Susanna come here, Mumu pa. Yeah, Momo Mabaso, Omo Dimaso. Bearman party, we will send ma, every military. You can keep papa. What to me says of phobia and wanyade mommy mom punishment where to get treatment mom man call man be 2 weeks no friends answer me ko na me tia me nyonko bi o ton ekosua na yi wo kote de bi akopak no nyanko insura me fa nyame onsha wo papa we say I'm Jacqueline me wo brekum we say e was a sam man we ye jailing no pa yanko hello good afternoon. Me pacho mini abema beni o. You funny ya. Me pacho ma one so kakra wa ni ente wonka. You funny ya, we me kase 6,000. Okay, ya ye tie o. 87.9. Na kakra mo so maybe ya fambe ma no ho ya mse. One mbe furu mo kungo. Ye ko sunya no mo ni. Tu bi tinya fa ma na bi ma me afa na ma mi ni aka ho. Mr. with the community now, more for them and from across. Yeah, that's a papa. Numbers no 0322498035. Hello. Media Bema Benio. Unya Bema Papa. Patu. Yeah, Pato, baby, let me see where we are. Actually, tell a review or minute, but I'll pay the amount. Do on my said was in an create you know, all Ratchamadi Chronomo FM 87.9. Magus, Yamini. Apparently, I am not kind of a what say now, Marcus, with a message. Don't wait me 2 million for police for I'm in the Nigeria question. Ebi anami nia ala kwa be South Korea ba because we timi jino gaze na uni na me fa no kora na na so ma me no kora me fa no wa anyem na be ka chere se wonyem wa mimi so no bibio we timi se na o kana je se wa tete obusua no because me pa de bia me kama se me sing so uni aba ejimi a obi afre wa konta uni aba adwini sha obi aba fre wa konta because se me ba to pa na brante be fre me pa to akonta hwele no busua wa obi fre ma konta. It's a message, maybe it will be a question of Judy, or there's a condemn, who tell your moon function, or the mamma and what you know. But maybe I do see you already. Akoma FM 87.9. Magnus, who Italy, but also showing a power every Yamisha, papa. Hello, Sakos. Mira. What that's over. Your friend Junior about me. Junior Manenko. My man said, I'm not going to tattoo your family. Opening impact, Miracle. Now, in fact, program we a month for two. And we are my promise, Mamma, send away thinking you. A branch, what do you see? What will be in here? Actually, oh, mammy, and now I will. Who was like I say, one guy, one guy, you know, one. I was asking a question when move on the crown. What can we say? Ultimately, we are no, as I know, or starting no home, my friend, but we are about form. I'm not sure about Akoma FM 87.9. I'm not such a tell what I'm on the sofa. You couldn't say, you know, who was it? I think I shall go. I do be I must another. I was not what you see. I was some papa. Yeah, that's it. Young for Frost. Hello.
Hello. Yeah. Hello. Yeah, Mira, Woody. I just said my answer. I'm a man in court. Boy, maybe it's what them pa. Also them. It's what them. Hello. Me pacho meet you yet your Kasawai. Me catch my crew. It's a fine what them pa. What the bonnet? Okay. What them pa, Madame? Yes, so yeah, that's Papa. 87.9. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Mama. Mapume. Nyami Adum. Mami wede wa oba wa de nya Robert mega sesi to ki nkwa sesi. Yo, Robert yetio. Robert's line went to me and so yanko for frost. So hello. Mama mi akosie. Me Ray. So asunje nka one condemn se bam. Enka wonso. Where wow this year Ibrahim phobia aska ben sita for ni mu pe. Yetio. Ma akosie me pacho maame no na onim se ne mane mpena ne boy na se boy mane se nim se maame no empena ne boy no. Me pacho maame no ohuna de o sabe nani afra osan na so asi osan yemum ti wanimu hwe. Du beji are ho pa. Na kobra ni kese we nya de efo. Ti o tu obusia no. Oh me mama munja ma ne nkada mundi hujuma ya jimudi ya menya mu kese. Onye okese nso ya da se papa yanko foforo so hello. Me Maa Akos papa biei. Mini abema papa biei baby akwasha ya no de odi ba ya eje ya de. Kwame de odi ba ya no fabra o. Yeje. Kwame. I don't buy and Madaro, my Bomodin Brazil, see, I squam more ya, Brian. Why? Papa Beba, make it up as here. Sammy never got free team now. All I know, I got the upper wedding guy and what ye. And never guess that. Let's go and so much at you. I never sure. You can't have crazy case in the also. And go for team and not talk one more above your player. If you have the video to force them, because it's a 7 years. And I guess that's my boy. So much can see the gram. You get the comment. What else here? You can't sorry now. Let us have a goofy. The boy farmer is here at Nigeria. As I say, 24 to the double bear, my way, Jimino. Power about them. I hear crash every night. The other way to me, I don't grab a fee. Why would you bear money? You only can't work here. Because all that you put money in. What for this say after my man? Because it's when you can. Na ekiwadi abo my better than next man you kosi akoko kweki abo memu maybe am say let them ya pato tibika no e mi say bi we no kada bi nyanke bi mra we yan tino yan tini be man ntu ke buzu be fama yan ka fo sekai no so yan ka be man fu na yan sa no because we yan say no bonye o di me na ko se ba wa ba ta ma mu so ke be se mu ti a o za ka bi se ya do so we police kwa de ko ba ta daba yan sa no ade kan be man fu ho. Nyame Esha papa Naija yanko for frost way. Hello. Hello. Mini abema beni o. Ya we abema na meska so we free for alpha. Aka. Bema na manenko. Yo magi tell me say me pacho bebia boy na di sans and phone me pacho ayin fe mi ho. Onu say ye musu. I just say every kwa nsi man ko twetwenya ye eni ba dira ebusuna no because I didn't endorse. After that, me action. It me pacho woman for something. No one draw one sign action why me das. Me on show papa hello. Hello, good afternoon. Ati mama. Mini abema beni. Bajola moye. Nyame adom. Aha, bema no. Bema ni senfo pa no wadi no. Na Mr. Akolar minimum no fa na ne nana no wom. Me ya mo fa what police ni. Ya de no ya ya. Hello. Acha meet you pa. Me se mo fa no ya de no ya ni. Ni se ja bin. Aka mo fa what se ja ni ka akwan ko ba che ne se de wo che ni ya de no ya ni ya. Okay.
Ya kra ye nya no. Ye nya no. Akwa na sa fa sin je. Ya de se mu be ja akwa no. Ye kwa dia se mu ni fa so, mu fa ni fa so. Ya te. Fa no ya ni tia. Anka kwa ni akwa ndo fa so no. Nyamishra. Okay. Nyamishra papa. Yanko for frostway. Hello. Awo Mira. Radio sister no, uni talenta. What's me modino? Wa wa de share wa de nya Robert. Pasaba. Uni bi se ma me akwa ye ka bulldog or ye bulldog papa. Kama pa. O da me jo. E ti ni pese no. Ya igwa akuma FM. Ye gusho ye ya o he o da bra. Ye ka sam no ofie. Ye so wa ba na ye ka sam se wejimi. Ye so kwase so me ya odi ye. Ye wa ye wunua na ye di ye na ba ya o da. Ye to ye ka o. Odi Saturday ye Tuesday. Ye to ye ka o da bra. Ye ka sam na ba ka o ba. Ye so ba no wejimi a. O ko ya do ba ko so. Ke dela 24 anti ta ko ya tum. O wa dem 35 years. So we say gonna Apollonia. Sorry, pedase. Nyambe on show ye pa. Hello. Hello. Ha. Ati manyam. Wanyam yankwa udi. Ya gaza fi jabia ti e fe no fa ko fon. Mi se hia ni Akoma o. Ubu sa to ni gasia anumre bia. Mi se ni Akoma. Nyame Israel yankwa. Madam fo ani to ni best. Na Jamaica no say we dey ka wo say ka mo dada be ma na ma ne ba ho na mo di table si ho. Oba ya na ka mo le na boneti kura ansa na ma mo de na ma police. Ma boni ma pa sakra na mama police board na ko akote ni nyansa ansa na akwanhia ko ti nyan to se wa jimi no ti ya sia na me dama se me de sia nyame on show papa yan fa frefo be mienu hello na me chia ni ta me ina anye mama bai wakani di awie utu so de bu afu hello Miriam Hello. Me pacho yetie wo. Pato se ho de o Jamaica o. Is the kitchen ko bani shiwi. Ente o mu de sa bra ni kan no enyan nwanwa. Ente o de o mu de sa ente mu pan sa. Nyame on show papa. Yanko foforo so. Hello, mama. Mira. Yes, I'm Oti. Oti yankwa. Aha. Mi akwani yan chin to ni kan ko to ma pa. Wa kan wasre wa de ye twa ne be ma ho ma ho no. Ko to ma. Nyame on show pa ya dase. Yanko hello ma. Ya memo ha. Ai de mon fa kra. Yes, you Bema na yetie wo. Wo ba ni tigaba ko tigaba yo bi de ya na de yi. Na, e krona wo ka se wate trade sa te me de enye nusu no. Ne ke se ogu ko ni hu fi krona empatase ofo ni na ogu krona e fo na na je so mu. Kele na mi bi kan. E se krona so di krona ho no. E fre ta kwaro. E se oja so ka se e krona de nusu enye mi. Wa practice mi ka ja o ma fa ma me afa wa fa wo mi ade na nya na ma o ma me ndi ka fa no wa na de wa e bo no ide no ye oni suba wa gimi papa on shawo papa yen fa di o twa to kra hello oh ma ko tia be me na oni talent wa want me modi no people share let's say a branch in the project oh that this you yetie wo me pacho jina ye kaka homa no ebubu ni mu na o dia beto wan kapa yankwai me say ye o the case bon sam e was here tell the dia pa because it me enko wo bre ma me wo nya phone town esa nyem there is that mu kwa ko dia was here tell the dia ese di fi ese ko ka e patasi kum wono zadi nyame owunu mobo owunu mobo papa yem fa di otwa to kra ne enko hello yamwa ha
Good evening. Me pacho ye tie we. Actually, Femi Felix Mika Safri I think Fusi. Nam pacho na papa na ya. Ana makai o man de role. E ko ane was one. No ba ya si bi ma o no ko ba bi ma wa bi nsem fo pa nyambe tia ne ka o be bi o bi bye bye nyame onsha ha ne dia frefo dwumade ne nyina besie mom maka se wo problem wo how wo ma me wo papa ya bo baye ana mpokra se wo no obi akoye covenant wo yire mu wo de ma koma be ma foforo se di asem no sitie bia no edika na editie ba bia wo bia no from producers e was 0246824549 0246824549 0553 672173 0553 672173 and 0246 903987 0246 903987 from the producers na any woman in Kwamobra na yentrase ne yeka wasam no ma na yempe anop mesibre Joseph fashion na brebia no opamatade na ode hyamedwoda e de kwasi fiada de opese jo ompam nso bia no obepam e de asho fefefe owo kuma se abom so woni meet me there sports no in di ehwe no fra Josephine e was 0243 433 465 0243 433 465 condemn ko ye da se pa nde nyamisa nde adwuma pa na omo e wo so a ehwe ye ni bi menu aba 5 boys mame wo London 5 boys mame enne oba mu pa eda Alex Donko assembly member preaching number 2 one ne re nyamisa pa na mame condemn wa erade some friends of condemn fo nyina so erade ensa omo ba so my sister Dakoa one ne crew Mr. Ajiman ne mba nyina preaching number 2 sister Dakoa erade Isra o papa o fori manson kwanta abena se wa UK King of Kings Santase mu papa mo nso etie bi ne Kemwe Kemwe trade Jansen champion wa ono so ne brother Yima nyame Isra mo pa Josephine Germany na fe Labien Hotel page number 2 hotel papa ba bonya bia da kama mo nso etie ne IBM filling station e wo opposite wa page number 2 mo tie Augustine Osum or Italy ono so Estamo Briefed Deeper Life Junction of aka Aviku or Libya. Okay. So Mama go Condemn TV, Facebook. We bia and Papa bia funny clips in shows now also name programs calling in ano. You now they call YouTube says yeah, also Condemn TV. Oh subscribe mommy now I like now I share. So I say my papa was said to me can be. Me that say na nyame shabidi ede Maa Akos na nyame ya do ochina. Nyame ya do ochina ye besan ahia e wa Akoma mu nsam dwumadie eso ebiemu. Moses Aka, Rebecca Bonzi, Angelina Boadi, Kwabna Boatin, Stella Dobia, Samson Boatin Grace, Dina Dako Victor Day, Rebecca Bonzi, one minute eba YouTube no eso True the Love, Daniela Opoku, Yami Adumochina, Mobesai Atiensa, Ebi Reverend Makoni, Meboni Din, we chatum, Yadamu Yina say Amamo, Anitie. Pastor. Mako nam kasi okay ohina preko London oti sanso na Joyce nso ewo Belgium na nso ewo Belgium omu nyina etie higado nom nyina ewo so a omutie fogo ewo de no kwada so omu nyina nso fans of Akoma mu nsam ye da omo ase erade nhira omo de omo ye nyina trade so nananom omo abiatum erade nhira omo make afri ye ewo Germany UK Kofi mechia hofa erade ka nyina se amamomo anitia Hey, me do we say. Now say grow fine dear. Why fine papa? Why see? Sana also grow fine. Why no me show crying say. Hey, I worry for. Na dey na monya boni agisia. Somewhere secret dey nie. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum nwa so aba ebu afoforo yie pa.
ye de yan kasa ye koko e na ahye da ye enti emu hwam emu so da enti wo yo bia wontumi na wo da no krokro ana wo da ntientia wo so wonum ato a wontumi ne di aduane pampan fa so na wo fe honamre wo ye adwuma kakra bia na wo nsa ye otitisi afei wo ba wontumi mo ne nsa yie wonum grow fine mojadro no na eboa oni paduane siesie ne ye pa grow fine herbal tonic e ye super enti wo bia wo pa ne kese motu no for the tremu e wo Kumasi asakori mampo wo sabeka bi go all chemical shops ani abibidro depo bia wo di mum sawo penchechemu fresano messi 0244596532 anase 0264596532 grow fine herbal tonic ana mojadro super Ofa, last meeting me hu wampa. Wodi bi se o, na nse ye de kitikiti bi tetere. Ah, what? Abra Dr. Amuzu ndo. Na we pote. Me sore no pa na mahodo, maposo nyina ya me ya. Ene ewu hia Amuzu pi. Ebe tuosie one time. Atoda nso a na me yam keka me, metimi mu kura enyeye. Afa aduane to me yam a na me wu. Wo hia Amuzu ke. Na me o ma ni moja na ntimi ni afrusane ye. Ento oba sore no pa na na se atata. Na ne nsa nso ye tititi. Ye wo hia ne Amuzu garlic bitters. Na Dr. Amuzu ni nro wo nyina. Debi. Eni awunti Dr. Amuzu nkan ye. Owa Amuzu heba mesha. Se wo hwehwe wo mogam ne aka kire se wo malaria. No Amuzu heba mesha. Na mmom hye ne nso. Se de omo akwada nufo ani wo ba wa fafuro. Entimi nnum Dr. Amuzu nro ibi. Fra 0247776743. Dr. Amuzu heba clinic. Ma uji hio chalo. MD ahwehwe se adwade nkratuo yi agye atum se eye. Meshia for 2000 bookshop and stationery. So was Santimantem ha. Na wo pe enwoma mitre books. Ade be ma wo ba esua dia. For ni chere for 2000 bookshop and stationery. Enwoma wo to nyina so. Ghana Education Service. Wagya tum se eye mathematics, science, English, and social studies. Owo nwoma hodo e de ma enkwada e wo nursery, kindergarten, lower primary, upper primary, junior high schools, senior high schools, afa nursing training colleges awodo